Ji stüdyoyên TRT Kurdiyê sibab xêr dembaş temaşevanên hêja dawiya heftê dest pê kir. Temaşevanên ezîz em her hefte ji bo wê mijarên cuda amade dikin. Îro jî mijara me gelekî xweş û giring e. Di van demeyên dawî de pençeşêra pankreasê mixabin gelekî zêde bûye û berbelav bûye. Em ê jî îro behsa vê bikin gelo pankreas çi ye? Di laşê me de kî derê di bedena me de çawa xuya dike? Çima awqas berbelav bûye nexweşiyekê çawa ye çend cureyên wê hene? Em ê yek bi yek îro ji pisporê xwe bipirsin. Keremkin hûn jî mesajên xwe peyamên xwe ji me re bişêrin hûn jî beşdarî bernama me bibin. Telefona me 0506 657 533 ji vê numarê hûn her tim dikarin mesajên xwe ji me re bişînin. Gelek mêvanên min hêja îro stüdyoya me de ne keremkin em xeyratînê bidin mêvanên xwe jî. Pisporê nexweşiyên dahiliyê Doktor Bayram Yıldız. Mamosta bûm xeyratin. Sahbe, merhaba. Çawana başın. Başın sahbe, çawana. Ez başım, gelek spas. Pisporê nexweşiyên dahiliyê Doktor Haluk Yeşilbağ'dan. Bûm xeyratin. Xêra xwe dîme ben xwedê ji we razî be ez ruhayetê me nexweşxaniya netewî Metrolifê dişxulim wek te got pisporê dahiliyê me navê min Haluk pişnavê min Yeşilbağ'dan. Ji berî ku em ê werin vê bername programê heval mevalê me wana karkerê wê derê tev sakirin ku ez ê werim. Ew jî muhtemelen ana li ber ekranê xwe ne ber ekranê TRT Kurdiyê me temaşe dikin. Em selam û hürmetê xwe ji rihayê ra ji wan re dişînin karkerê Metrolifê ra teva dişînin û malbatê me ew jî li ber ekranê ne em selamê xwe ji wan re jî dişînin. Bawer ki ew ku ne ew ê normal li vê derê müzik jî hebe îro tune biya ji ber xatirê berê ji ber xatirê boliyê ew grand kartel otelê ew prînsana jiyana xwe ji dest dabûn û le di nava wan de hinkî karhevalê me wan jî hebûn wana tev malbatê xwe teva ew wefat kine rehma Xwedê wan ve malbatiyê wan û ew ê hizkirinê wan jî Xwedê sebr û tehamül kî bide wan. Bawer ki piştî vê bername jî ev ku di heqê kansera pençeşera pankrasê da ku wan pirsiye ku mêjiyê wan de hebin bawer ki piştî vê ku ew bersiva xwe bivînin ew hinkî di mêjiyê wan de ew zelal bibe. İnşallah. Hoş gelek spas dikim. Belê temaşevanên ezîz ekîba dawiya heftê ji bo we ve tereyek amade kiriye. Keremkin em binerin îro di bername de me li ser çi baxivin hirgiliyên mijara me çi ne? Keremkin. Pankreas çi ye? Pankreas lebatekî li pişt zikê mirov disekine û him ji bo mehandinê û him jî ji bo hilberîna hormonan lebatekî gelekî giring e. Îja ji bo bedeneke bi sehet pankreas divê çawa be û çikarî dike. Herî zêde kîja nexweşiyên pankreasê derdikevin. Ji bo nexweşiyên pankreasê divê mirov here kîjan bijîşkî. Di van salên dawî de çima pençeşêra pankreasê zêde bûye. Teşhîsa zû bê kirin gerî pençeşêra pankreasê tê an na. Ji bo mirov xweş pençeşêra pankreasê biparêze divê çi bike? Di kîskê zirav de çima kevir çê dibin? Derman û tedawiya kevlê kîskê zirav çi ye û çawa tê kirin? Sedema dongirtina kezeba reş çi ye? Çima li dinyayê herî zêde ev nexweşî bi mirovan re çê dibe? Ji bo bedeneke tenduristî divê mirov çi bixwe û çi vexwe? Persiva van pirsan û agahiyên hîn zêdetir. Bi bernameya dawiya heftê bi mêvanên pispor tên ser ekrana we. Dawiya heftiyê dest pê dike. Belê me dest pê kir îro mijara me pankreasê. Van demên dawî de jî mixabin pençeşêra kansera pankreasê gelekî zêde bûye gelekî li welatê me jî gelekî berbelav bûye bi rastî. Em ê îro yek bi yek behsa pençeşêran behsa piranî ji pençeşêra pankreasê me bikin. Lê mamoste em were dest pê bikin berê ku em behsa kanserê bikin. Pankreas çi ye? Di bedena me de kî derê ye? Nêzî kîjan lebatên me ye organên me ye em bi vêya dest pê bikin.
Pankreas de pişmide de nizika pişmide de işe pankreas çiğ işe pankreas ayara şeker çediki. Yani nahali gogel ki zedde be nahali gogel ki da kedi hormon çediki jbolu. Ujbo sarfandra xwarne. Jbo sarfandra yağı hormon çediki da ve revya xte xwarnu o hormon tencemev xwarne sarfini. وقتی گو نخوشی پانکراس دی که بیزده به یا او نخوشی شکر چید به یا گو پر او نخوشی شکر یا پر زده به یا پر دکوی قنسری وینا پر نباش چون وینا نو قنسری دی یعنی عمری وانا پر کیم دکی چی سببی وینایه مثلا بیجن پانکراس که گوزیده چخاری و تخونیز چیده چخاری و تخونی گو شکری وان هبی گو گل کی قلوبن شخيني وينا رسي يعني هنجي جينيتيك جوينا يعني بانكراس بو بدنا انسان غير جرينج يعني بانكراس نبي عيار شكل شينا بي شكل عيار شينا بي مروف يعني جغيني الشكر يعني شكر ما تدخل أصلك هنا وصاد يعني نالجو جيزي ده جيبه نالجو بكبيجي هر وقت أرمان جاوي چیه yani ama cavê armancavé çi ye di bedename de pankreas çitke yani. Ev zaten şeker ji bo bedename ro ji bo çavat bizim şeker xwarina bedenê. Bele. Yani go şeker tune bê organê de heme nikarim bişxulin yani ew şeker bê enerjî em jê dibêjin be organê de bu ina jî dedî hereket çê dibe dîtin çê dibe mecî dişxulê nik dişxulin dest dişxulê heme اجبو انرژی لازمه وقتی دیجی خوارنا گفت بگو بصرفه پانکراس لازم او خوار نصرفه zaten ناکه نافخونی نکه نافخونی خوارن تو فدا و چنابه insan zayıf tabi bimre yani saat hoş ica mama sajva pırsım yani divan da men davi de ligori le kolina min ji pençeşer xozede buye le a pankreası ji kanseredin zedetir buye gelo sedema ve çiye yani dema kem dibejin pankreas ji birasti walatiye me ji pır nizan beli yani ne vaka mejiye ne vaka dile yani kesin zan kud bedename de ki derece tabi labati laşe merv tevci mühimin yani yekjeki mühimtire çavaku kezaba reş çavak pişkiye merv çavaku dile merv çavak mejiye merv رویه مرو مهمه پانکراسی ارگانکا مهمه وکا ماموسه bayram gote evcid laşe merو da kezi pır pe nezane halbuki labataka pır mühim ji ewe bizmane futbol merو beje yani van labate zki merو veya laşe merو tevci forvetin yani yekjeki mühimtire vakak tego ica pankras görevi ve evki armancı ve pır ziyedene hem jali ki da vakak got hem jali ki da şeker ayartike jali ki da xorne de mahine da de görevi ve de vazife ve hene jali ki da ku hinki hormon ke tabi xoyne şeker ayartike mesela insülit ke tabi xoyne gabak şeker zede be şeker kemdike gabak şekerci pır kembe ve ica glikagon de ke tabi xoyne şeker ki kemdike yani ki zedetke hinki ev somatostatin ev dibêjin ev hormon ki dijiye ew jî tampon girebi hinki hormonê de neka wan dide seknandinê û piştî ku ev neka em dibêjin egzokrin wazifa wî ew egzokrin ew hormon ew hinki hormon û enzîm tê nava rûviyê meriv ku ji mina xornê bimehînin kabî tabi gavek xorin nemehe meriv di nepixe meriv di perçife meriv weka nava meriv diçe emel meriv çê dibe yani organ ka gavak vazife ne bine ev ya mühime. Hingici tişeci nekhoşine veji vakak vaku ziyade be. Em be dijer bijin mesela se nekhoşine mühim hene belki unejme be persen ama peşiye bejim. Ev işte akut pankratit, kronik pankratit. Bana pırcı yani en azından nabi sebebi mirna merv nabe ku hayata mercibde evana. Fakat ev pençeşir ev ya tişki mühime. Hingici çek u ziyade be. Pençeşira pankrası dınabene sahi evka pençeşira da sıravi dinahada sıra nahada ya. Yani pençeşira ku her ütte ditin anakal dünyaya un bahsıkında mesela Türkiye'de de Türkiye'ci dünyaya he sıravi reza neheminde yani. Beri dinahada te khuyadi fakat ku sahi nekhoşine pençeşira da
ku sebebi mirine de çara da sıra çara da ya öyle. Debe çara hakka tabii ki pır debe sebebi birineci. O tabii vakit ku hingişçe öyle evkavi zede hingişçe ve je nahoşina ve pır debe. Vakit ku mamoste bayram gote sebep ki tabii proje sebaba merine zana mere fakat zana ki tişkat deben sebep. Mesela alkol dibe sebebi ku arak dibe sebebi kanseri. Çıkarek mere dikşine çıkare evci dibe sebep. Kumer kalevi be hinki obezite hebe evcinki riski ve zedetke kimyasal madde derman merman falan vanaj hiki riski ve zedetken nehoşine belki stres hiki riski ve zedetke sanki tişki avkiji de fikrin dibe mesela insanı ku sedanter jiyan kulser khu megare insanı mesela bajeraj gunda daha beter nehoşina pençeşera kanseri luan çedebe belki ji tabi bajera sadece ev sedanter jiyanna vakit dikkat bir hormona vaji nevke tabi hormonji pır mühime yani ev hormona ku ev kimyasal mesela bajarı daha pırte horne ev jidebe sebebi pankrası pankras vakak ve go nizanım ev emhiki tişten bir nişan ev ya kamera dikare de kuşpiştik Hakura peş teşar bidin ama söz bu kamera rahattır bir bederi Peş zikri az benim ne Piş zikri eri vakak ve go te pişti şu ev kemer Mide de, Piş mide de. beri pişt mide de hemanezi pişta merve iyice organiki vakak çıplakacı organiki kirat şifaka letine organika teb evke mesela vederi ev kezeb heyeli jore ev ya mideye evji pankras piş mide de evji organika via zirabe bir keskte ditine ev ya zirabe merve Nezi zirabe. Pankras serere peki ev organ ki avkiye beri. Den ki o ka pele dara henik dibecim o ka kefçiye kiye. Divya da şey belki henki çen kozat mı goçen ev kaji resmacı khoravin tabi nizam resmi ki gaba ko dibecin resma çetkin emizan resma çetkin me goma mi hazır beben öyle. Mesaj baştır te Bele. En becin diskiye merde ev de nezi pişta merv da ev ya pankras ev ya ve viyezer kuteditini pankrasa gene de pankras disi bölümü üyene bölüm ki evya ali seriviye evya serivi en zaten en mühim bir eve prekanserci liver dete prenakoşinci liver dete. Yani abi tevahi labata pankreası mamusat وزر anka hamu nasıl anka benek ta anka şandi tevahi organı pankreası. Pankras viyezer te pankras vaka kefçikiye ya joka peleki dareye la ali ki vi rubiye hazar ptrukiye उनकी parmak bağırsağı Ali ki ev alihe Ali ki talak heye viyali ana resmiyene kadar ji emi uydeci ara da bizim nişandanı arikada ev ruviye me hazar ptruk öyle hene ev doğdenum arika Ali ki da ve derece talak fatike evyaji ekudme ezer emdibijin evji pankrası se bölümü hene serevi gövdavi laşevi o kançkavi hene fakat nakoşini en pırcı livederi pırçıydı ben. Yani pankreas labateka avaki mühime. İcama mesela deman mesela pankreas emede nakoşiyek dert keve. Mesela murovek çağ famdı ki kijan rahatsız bir var dert keve yani. Beri nakoşini pankreas yani zuzu konişandı da yani vakit nakoşiyende ne? Tabii ki mesela se nakoşini ve mühim hene yekji akut emdibejin akut pankratit yekji kronik pankratit yekji pençeşer öyle. Akut pankratit şu dinabe da belli ya akut ya pır bedenge ya pır gürültü çeydi be kabak o mesela akut pankratit çeydi be şu piş miada merda pır deşe dile merve lehke merve daraşe merve kara khorne bkha eşa udave pişta merve dabeje mille merve ya zute belikine yaş proje ne teli tamam yaş tehlike yani evkaya hayati tehlikeye fakat nahoşini wiş sedi embejin notu nehevi başta ben öyle kronik pankreatit yaş perkem dedine sadece yekjana kumer hormonun duha deşi geç yaş belki dert gibi derman en azından ya merve na kuje merve bana kronik pankreatit per namre fakat pençeşer ya mühime ya mühime camer per fark jinake yani kanseravi gabak merv teşhistke jisedi haştevi mervine kwa belabiye yani te evra sisiya çara jisedi haştevi ancak seri bistevi kumer teşhistke he evra yekiye evad diyada tabi evra yeki diyada gabak merv tedavi bike bana tamamıyla belki beni ji baştı ben ya en az
10 sala 20 sala jî jiyana xwe berdewam dikin wele. Fakat en tiştek mer awli mer ku zanibe mer ya jî mer jê şüphe dike ku kanser ya heye ku li nexweşînê pençeşêr heye tune ye kiloyê wan yekjana kiloyê wan dat kebin zayıf dibin. Ya jî şekerê wan zêde dibin ya jî xorim morna wan kêm dibe. Ya jî em bêjin tu tabii gava kunca kanser daha şpêra diçe yani indi ku çavê meriv zer dibe zerikli meriv çê dibe nexweşînê xweydana meriv dide iştaha meriv daha pêr dike wan ew ki fakat maalesef ew teşhis hetanek meriv teşhis dike ji sedî heştê wî pir laşê meriv bela dibin Dereng dibin ha? dereng dibin wele belê. Ya mamasa ji we jî pirsim yani çawa tê tedavî kirin yani weke tedawiya pençeşêr bi rastî piçkî zehmet e. Yani ne her pençeşêr li bawer dikim a pankreasê jî navqas hêsala ne wisa. Yani mirovek ku bîre pençeşêra pankreasê hebe çawa tê tedavî kirin? Yani gor naxweşa wê na tedaviya wê na degişt dibe mesela agobên ha doktor hevalê me got akut pankreatit genelde sadî not û pênc baxlî kevrê zirav e. Ew kevrê zirav dikeve kanala pankreasê û dixetimîne ew enzîmê pankreasê narin rêviya ji ew enzîm dora xwe dihilîne. Ew kevir ji ber çi çê dibin? Kevir genelde bağlı hem ırsî hem ego zêde qelew bê buwan çê Gorî xwarin ve xwana me jî bi işte gelki yağlı me ego dokun ego gel kilo bin beter kevir buwan çê dibin. Hin jî aila wanat genelde ırsî kevir buwan rehne. Şxeyne wî nav işte çixare zêde dike xwarinê ego gelki bixun ew kevir buwan zêde çê dibe. Kevirê zirav. Yaxte ego zêde wilo xwarina yağlî bixun çî be kevirê zirav cana jî dikevin kanalı. Peşvek me bir suretir mesela. Ev ziravê miroyê kevir ji vir kevin avir. Ev kanala hani. Ev kanala pankreasê jî divir tê vir. Ev kevir got kevê avir vir dixtimîne. Ku vir xitimî ev enzîmê pankreasê divir narin rêviya. Ku ew enzîmê rêviya dola xwe dihilîne. وقتی گودارا خود دحدینه پانکراس هنگا نکاره بشغله نکار هم ناشخوله هم جو انزیم ذات رو انزیمش بو حلاندنا خوارنیه اجا گونار ریوی خود حلینه اجا زرار دی خو گزرار دی خو جو ايش اقوم دی وك قايشه پشتی حتی نوامرو ايش کو پرزیده يعني مرو اداره ناکی او ايش چه بي خيني وينا في جانا جي درمان جي التهاب او چه دي پانکراس خيني وينا في عراق گکی زید کی اچ خینی ویناف جانا جی کانسر ورچه دبی وی قناله دختمینه بولو تشخیص دبی گور زوب خود نشان ناده حتی ایشک مرچنه به یا خود نشاندنا وینا ایگول سری اند به سری پانکراس ور بهتر زو خود نشانده دی çünkü ور قنال هی باسکی قنال دی که hemen eş şeydi be خود نشانده دی لی ve talya وینا mesela ور kanser çebi naxoşin çebi gelki dereng em peyda hasan çünkü zede şikayet çenabe zede naiş incak belki mazın bir baskı bir ki uçakçı beladı be ama eseri vena behter zu teşhis dibin eseri pankreası go kevir be çavay tedavi vena canaji stadi hafte ulo jber khod kevin برخود کردن. برخود کردن تدیم خوانی قد کموانا دامارم داوید دوانا آنتیبیوتیکن بانو بخوانا خود دقت نه کردن. وقتی تدی نه دبی نخوش امجد به اکوت پانکراتیت خوانی قد دکن و آنتیبیوتیک و آفت سروم ام دوانا حتی گوهدی دی او کفر بکفی هن جینا کفن ایگونا کفن چوام دکن و شاقی امجد به ارجپه وک اندوسکوپیه شوينا دبي انسان ردن حتى افر فر فرهدك حبكي فرهدك وان كفر جور دردخن يعني بو يشتمي دردخن باوبراسيون که هستانه برای يعني نعم عمليات ما باندوسكوبي شدك نابي وينا رجب هي وينا شدكن وكذا ما غور ندنا وينا مثلا جو جريك بيادا كانسر بي كانسر تداوي كانسر شي بي كانسر جي غور مزبونا وينا جو مازن بيزاتن في الريفي دردخن سري بانكراسي دردخن جير بي في العملياتي والحمي جدكن قول بلابونا ونا بلابو بيت دي عمليات نما تشبي وشاخي كيموثيرابي راديوثيرابي ام جير بجنا جانا همو لبات راجن نفسه همو بانكراسي راجن جنا ده پر هندك يعني جنا ده حمير نازني وقتی پر راجن مثلا نه پرسکه که مزنه بله. دورا اما ارگانیک zaten- جداشمه کیم دبه اري ما ذاتن پر تشيكا وينا
سری وینا به سری وجه دکن حتی در اگو کانسر هبی علی وینا دمین علی مثلا پشوینا دمینه ور دکن ور چیکنا کن çünkü pankreas tüne be خوارن جلابه yani dedi خوارن nasarıfı şeker denga şeker خلاد be devamlı ilaç be yani پر هندک pankreas hamider dixin gor gehna خوشی ور der dixin هر وقت دیدن پیواژو چاوا دست بید که مثلا مرو وکات بابا اون تشخیص کردن کو پنچشیر هيا پنچشیرا پانکریاس بویر هيا اون چاوا دست بید کن اولی یا ممکن جان یا مثلا تحلیل وینا هنه خوینه امیر به آمیلاز لیپاز bilirubin işte tahlil kazab ziyade dibin او zertkawan ziyade dibi kazab zirar dibini jwena ziyade dibi özellikle ev amilaz lipaz emjer bijin tahlilina hene pankreasine ev pır ziyade dibin mesela normalde sadı dibi 1000 dibi 2000 değerli jwena teşhis dibi uçkheni wena ve ultrasonam dikşinin tedik kever verim çedibi jwena beli dibi او چینه بو توموگرافی دکشینن من کور شو پانکراس ورمی نه ورمی التهاب هیتونه و نات بلید بی گل و نات تشخیص بی ایجاون چه دست به تداویه دکن یعنی پیشتی و ونعولی کی پیشید و تشخیص بی اره پیشتی تشخیص تشخیص گور تشخیص ده گو yani گور تشخیص من به کی جان نخوشیه کور به تداوی کور پانسر به تداوی کانسریه خیلی وینا و مثلا کیس جانا چه دبن کیس به گونه پرمازن به او تعقیب دکن تدی ام وینا آنا تعقیب هر سه ماه جانا جنجی شش ماه تعقیب دکمه bir mazın dibin nabın ama gol ve gom kevir be am sekren tedavi devam sürojal qasxane razinin ev hapki tügüna per eş çedbe qasxane razinin antibiyotik devana işte serum devana bu xwarne am damar adam serumat devana hatta gol kevriya bu keve نكفيجي ما أرجع بدك إيه قنالي قنالي ونوكد يعني وأول التهاب حتى هدي زواب بي أو بشي تونجي دوارم أو وقت دوارم هبي قنال تخالية وشاقي أو أنزيم هنا مخوارني شو ما منادوانا وقت مخوارني بدوانا بانكراس تدي مجيد بوا خوارن هاج بانكراس يرد بي أنزيمات شيك بانكراس نزار نكار أنزيمات شيك لو راك ولو راك أنزيمات شيك بيتر دحلي دورا خو دويته خراد بي إذا مش خوارني قد دكن جو أنزيمات شنكي Yoktum kuarne jikut bugün cid ev nahoş kilodu da ne olsa. Yani ne yaptı o akut pankreatit bir ne kilo zaten hafta tedavi ve nasıl roja hafta oluyor. Ha olsa. Tabii ucu ufkasem şu kuarne kuddakın pişti go değeri ve normal bu kever ketupe ve hediye edem kuarne devana go sancı derçene be man dışın mali. Ama cephe vem demin hani xo mukateben ve kilo nestinin ve hun خوارن و خوارنا خو مقاتبن دوی اونش خور حبکی بمشن ایگو راقی و خود دوی اون راقی و نخون چخاری زده و نخون علاج گزارار دن پانکراس ام دیوانا گل کی تدی و نخون او تداوی نه او وقتی گو کانسر بجیل گور کانسر گور مازن بونا و نامله به بلا بوی نبوی ایگو بلا بوی ذاتن عملیات ما چه دبی گور ولو کیموتراپی یا رادیوتراپی ایگو عملیات بجیل گور ولو گور جه kanseri ameliyat gibi. Saat hoş. Mamasta joji pırsım. Mamasta cikalkır go cana hin labatan em nevi racin cana jem bu tevahi racin. İca yani evci labataka bedenamede Almanca kahve heye yani xwarna admehine ali midet ke em bejin. İca pişti ku ev labat tamamı bir tevahi rayiştin. Paşa kijan pırskelektet ke vahole yani ev naxaş ere pençeşer xalas dibe le her vakidin disa pırskeleke din dernak ev hole yani çava der bastı be. Tabii megote lebateka pır giringe görevi ve armancı ve pırın fakat ve lebati ki tene becimer disa jiyana xo berdevam tike öyle tene bimer gaba ku ve lebati pankrasi tamamıyla ku gaba ku kanser hebu tişki hebu ya kronik pankratit gibi avaki ve lebati ki tevai ki jekerin öyle ica uçağı çava وقت ما مستبایرم گوته وی شکری وی زیاده دبه لازمه کوچه وقت اندویژن دیابتا یکی وله وقت دیابتا یکی امروی تمو دایم ولی اگر تم انسولین بخواه کش بنا شکری تم انسولین لیخ کش بنا شکری وی زیاده نبه شکری وی ayar بکن روی 3-4 جرا و 5 جرا ولی اگر کی انسولین به لیخسینی کش بنا شکر پر زیاده نبه یا مجبوره قبل پانکراس نبه لازمه aynı وقت دیابتا مگو دیابتا یکی اگر کی تم روی 4 جرا وقت نخوش شکر yani aynı وقت نخوشینه شکر ابن کاجی mesela قبل کو پانکراس دشخله او انزیمه mesela جر دوبجن آمیلاز
amilaz mesela ev karbohidrat şeker mekir dike perçe dimehine lipaz ev ya lipaz çe ev ya don runi dimehine perçe dike ev hiki proteaz inki enzim hene işte pepsin memsin bilmem karboksipeptidaz ve şey usacı ama protein perçe dikin protein yani biyomoleküler yani perçe dikin kuş buna pişti vi jwe derece hazar ptrukej mesela dueder doğdan mej gabak te indi ruviye zravek wala jera kuş buna xoşik wala tekebe tabi xoyne gabak van enzim açtene be ev hiki haven amwan wan enzim ev emdejin multi enzim wala amwan havadeden wan kuş buna xorne be mahinen kuş buna xoş koy napxandın perçpandın wan çibin böyle be xoykene yani ya be hemen be enzim ji nabın wala tabii buna xorne mehandine zirav jî ki vazife dibine ava zirav jî ew jî xorne edmehine fakat ava ew ki ava pankrasê jî mühim e gaba ku pankras bu ava ki tabii mego levata ka mühim e vaka laşê mero de vaka nükleer santrale saxi ew ki tabii kimyasal tabii jî derê têne ama ek ku feyda e merfeata merib hebe ji buna laşê me ji buna xorna me ji buna mehandina xorne ewan enzima tên ruviyeme xorne demehinin. Demek ki gaba ku insan ki ku pankras tamamıyla jhole behilani ne lazım e ku em insülin timi daim insülin waxın çünkü ben indi naxoşine çek Gelo wan çek veya ve hinatiye çare serkin. Yani hinci yani tıp liser veya lekolina dike xabatan dike yani lewra insanek bu وقت نخوشی şeker jiyana xabu domin evci zora brasti. Beli naha ana çok şükür yani ku ana ku em dermane ki beden naxoş ki şeker tamamıyla xalas be naha dermane ki bu saat teneye bira kes ku naxabine boş boşa be negarin. Fakat mesela evya diyabete şeker eva didiya ev didiya evya tabii ki hava meba falan dike bene kontrole aynı vaka insanı ne kadar devam dike. Eva yekici mecbur roy charger insülin letxir falan gudin. Yani naxoşin ki ku em bêjin ana dermanê wê tune û bê tevîne belki ana em nizanin belki ji pêş ra belki ew derman ki mutlaka wê derê wile bira kes jî bira umît mîmeta xwe ew nekin bira hinda nekin sibê heye ku derman ki hinkî nexweşî bê dibêjin ew ka wê tune dibê çare jê ra tune derman ana hali hazır ana tune belki ji pêş ra hebin mesela gaba ku insülin ku hê tune bû em bêjin sala 1920 da ji berî wî mesela insanı ku be naxoşine şeker diketin hele eva yeki tev demerin öyle. İşte gaba ku insülin keşf gören ev ya keşif kamezin bu öyle tabii pır dünyada keşf kamezin bu Nobel evci ödülü standın. İşte indi demek ki diyabet var mıydı insan ku diyabet wan şed be şekil wan şed be indi namırın demek insülin wan böyle. Diyabete jiyana xoş destan. Beri tabii tevc destan öyle. Pişti ku 1920 diye verdatır. İndi ku insülin derket, pişti bir hav derketen ana jiyana xo berdavam dikin. Tabii ebi ku naxoşina diyabet yek luwan hebe lazım ku elele ku tip yek be eba yeki be gerek lazım ku tüm daim düzenli olarak insülin xo berdavam dikin. Jana tabii insülin ji her tiş bir hati çed be beri pır zor bu. İndi ana inki kalem elemene pır hati derman mermak derzi merzi xutkin. Ana ince ev pompa çebune pompa tamışkin ev ya ben aklı pankras aynı vaka vazife pankras edibine gabak vakti zamanı insülin te çavay maması te go vaka pompa böyle pompa ki aynı vaka telefona kap küçük öyle embejin dedin ev ka ser kayşa ko gire dedin o vaka derzi ki öyle zira vaka plastiki silikon he dikin bine çerm gabak saata vete ev ya otomatik öyle insülin ke tabi khoyne o gabak dede nişandanıcı şeker çiğden nişandanıcı mert kare ve hinki bağlantıya ve tekiliye ve telefonu behevdura bike gabaku mesela şeker kim de alarm de işaret de kuzeyde de işaret de o ya tam vazife pankrası dibine niş kedere hatta ni kedere matne kunna eko tedavi ötene bu derziye daha pratik hatına diyor yani ev از بچم طب اوقات پیش و دیچه که ما مستند. بله. هیچی هم زیاده تر دبه. ان بچن هیچی پیش دهره. بله. یعنی جوای از دپرسم گلو یا. بله tabi. Hingi diçe tabi daha per emre insan derece debe. Hingi diçe daha per radyasyon kimyasal madde çedbe. Hingi diçe ev xorna suni merv daha xorna suni daha per naxoşi ziyade debe. Daha per kanserci tabi hingi diçe ziyade debe. Tabi o ziyade de ya ji luye goreji ev çare mara dedin nişandani. Ev ki tedaviya kanseri vakaku mamusego yani tabi ku ya hep küçük ve kanser gaba mesela pankreas kanseri he ku
küçük ve le nokta ki be duve dere tkari ko venika ber tkari yani hinki beheli hinki jebki gaba ku tabii ki bela bu ve tebi jetki hazar ptruki ji per jetki mide ji per jetki diyek jana hinki ev kanalı ev ki Cihan tendrüsti jidi çembejin değil mi? tabii uya tabii jetki tabii icap piştiği şahane evya tabii nakhoşina kanseri evya ekip iş yani sadece doktor ki tenena mesela bir dahiliye proje em teşhiskin dahiliye teşhiskin dişinin doktora gastroenteroloji piştiği embejin gabaku ameliyat icabı ke onkoloji cerrahi icabı ameliyat ke piştiği embejin tıbbi onkolog evya gabaku icabı ke kemoterapi dede piştiği radyasyon onkolojisi evya radyoterapi ke yani ev hemşire kuzağın belli eder ev kemoterapi çabda ev ya bede ev diyetisyen ebe kuzağın hormonu çıpxaçına xwanacı vi ayartkin gabak psikoloji ne baş ve ev psikiyatrist ev psikolog ev yana vi tedavi bkin yani ev ya tişki ev ya ekibe gabak mesela Le avul beşakiye ev nakhoşi mesela yani her avul ki tedavi etke yani ev organ az bejim avuli kanaat yani dahiliye teşhistike Apeşi dahiliye zaten. apeşi dahiliye proje yani sedi belki haştevi doktora dahili evtken de beni dve dereda vaka gerek heye gabaku gerek derket ev gerek muhabin sedi haştevi ji ku kanser be wala tabi avli beji bir ultrason ya ji bir tomografi ev ya teşhis kirin piştivi dişinin doktora evkeki ya gastroenteroloji ya ji onkoloji cerrahi ve de ekjana biyopsi digine ekjaji nagren yani preja belki biyopsi icab ne ke şu belli ki gaba ku kanser ve preja şu belli ku kanser jule doktora evki cerrahi tine ve de pa kışdike piştivi de tıbbi onkoloji ve de belki icab ke kemoterapi dedi ki ebe ne kaji Fakat kemoterapiye distenin nakhoşen pankreas yazbejim pişti Beli. ameliyatı. beli Yani ev pevajo çavaya herkes yani her nakhoş aynı. na her tişi ligori evke eve pençeşeri belabunavi libgoni tipavi geçiş sedi haştevi notevi em de bejin adan o kanser ola sedi haştevi elveder ev çedi be disaji ligori sebiyavi ligori mutasyonavi ligori evke hin kene mesela ki dermana juan mi kene juan nabın hinki ev em de bejin dermanı akıllı ola immünoterapi mesela avli dermanı akıllı le kedere avli çekire mesela insanı ku pesir mesire wanda ama kanser detketin ve dere evkirin ditin ku hinki ev hücre kanseri xu gehertine gotin em derman bedin vana bedin seklende ev bir şey hakikaten ditin ku sabı İlacın bakıl, dermanın ilacı bakıl. akıl immünoterapi dermanı akıl direkt Pişti ameliyat edin bavardıkım ne olsa. tabii pişi ameliyat edin van yekca naşi istaki tkari jiberi ameliyat eji divan çima jiberi ameliyat divan mesela bejin gerek ay pırmezine kese ameliyat elena bejin ev ev dere damar mamara jdaya berxu avlit kemoterapi dediği ki tehki ve küçükteki teni ligori drane xod ligori evçetken ve ligori müdahale pişti ve jüve dere pakıştaki tabi tkarica pişti ve disaji kemoterapi dedi gabak icap ki şuat tedavisi ve ışın tedavisi radyoterapi deden bana ev fana tabi hormona xuji vesaire lüve gore lüve evci ve de jüve ayartkin ev immünoterapi hakikaten pişti ve dermanı akıl gabak mesela yeki küçüğü bu pardon ev avul ev küçüğü bu ev kronik lösemi ev kamele çiğ bu ev avul ver çiğ bu ev kuyu madem Yani lüvur bakar an avul. lüvur ev kronik lösemi çiğ bu ev bejin kamele kronik miyeloid lökemi avulin ilacı akıl ve dere ev kirin ditin ku Cerban yani ve akerte yani. Dekerte pişti ve ev pesira pişti ve pişik pişti ve ana önce pankrası evci ilacı akıl deden ve derece. Mesela berek nakhoşina kanseri hebu embejin ben salada nakhoşi kanseri ben sala sedi dehevi hatta ben sala jiyana xber devam tkin sedi notevi jiyana xuş destan. İca ana baban dermana ve tedaviye başlar. İnsan sedi çili pencevici ben sala zedetir jiyana xber devam tkin. Hawqa çünkü van dermanı akıllı acayip öyle yani beter ve hiç behadura tev namirin sadece embejin usat ki ku titşit ve kanser ve pençeşer ve hücrevi ve kuji
یا جی تابلت کم بجن و رسپتوری و هنه و تپیه و لینگی و جیت کیت و به تاثیر کی یا جی دوره لدگری کو یا بخو بمره وان درمان عقلی تخمینا ما آن ده هر کانسری دا پرن بکی 105 حب دوره 105 حب نه درمان عقلی درکتنه ایمونوتراپی و کیموتراپی درمان şeyde derketine. Hingi çizdi. Çünkü nakhoşine kanserici pırın. Mesela bir sadece dilaşi mera dora disset hab labata da disset hab pençeşir binav kirine öyle. Viyaji de binevi mesela ev disset habevi ev yat perçe perçe epki binevi ev yat dora hazar hab neredeyse ev cire kanseri çi bu ne öyle. لبجبر خاطره جي او درمان عقلي جي هنگي تشه او كيوي سايو هنگي تشه او كيوي زياده به هنگي تشه زياده بشي 105 yani cür dermanen ve akıl çetkinliği. Cür dermanen ve akıl çetkin. Beli. Jiberi خاطره mer umutiye. Megoya belki 25 sal şu da 2005 salı da dibejin ki ve nakhoşina pençeşera kanseri pençeşera pankreas yani kansera pankreası evre sıra avuli wala. جبر وی خاطری لگوری ویشی هنگی لگوری ویشی حاضر مازرخی خود کن یعنی پر نخوشخانه مزرهنه هنگی او دکتری وی جراحیانه sadece ameliyata او کید کن sadece ameliyata ve pençeşeri pankreas ameliyatı kid kن هنگی ام بیشتر نخوشی طبی رادیاسyon طبی onkoloji uzmanı hene spor hene sadece tedaviye وید کن ولی هنگی bölümü نخوشخانه hene sadece servis kن yani lugori وی حاضرخی خوشی دکن ولی تشكي از خوش بير نك مثلا دبيجين كان دبيجينا دبيجين يا وشخو نخوشنا كانسر هي ودكتور وخوي علاج وفيرما ناخذ به علاج بدن ديتنه كي işte peremere van kimle ya تشكي صحيح دبيجين اج sektörü ki yani hakikaten şimdi nav gel deşmendiye kavu sahi دبيجين sektöra derman bu sektöra derman xalasına be ilacan dibinin derman dibinin le yani go autonoji go autonoji ilaç için abın Bele, bele o jirasta. Beri, ica ev tabii ki ben alternatif tıp. Ya dibe ku tıbe tamam ki tamamlayıcı tıp. Getat. Tabii getat ve eri tişteyusa. Rase belki ki fayda ve hemen imkana ki nahoşini ku çara vantına be belki ki şurcu fayda meyde bibinin. Fakat proje bırak nekim peşya nahoşini mühim öyle. Bıra ne ben engelci nahoşini mühim ra. Hele nahoşin ki avki falan filan bıra nekim peşya ne ben engel juvara. Yani derman ka kumer زان بگویا درمانه که جوی نخوشی نره لوی نخوشی نیتی لازمه نه ام بجما خاطی عیشه خوریا باش بیه bilmem meta fatih خوریا باش بیه تشکیوسا تنه yani gerek en az ser hem نخوشی set hem نخوش hazar hem نخوش seri tecrübe bi ki tviya beji hem esa hem نخوش debara behevdura bir kıyas bi ki yani hakikaten bir dermanı kudvejin fayda heyet teneye او شغل مر بيجي في درماني باشه يعني مثلا جي برنامج كر ما مستمع بحثا حجمات كر ما بحثا زيرو كر ما يك بيك بحثا وان كر بله يعني هشام ده وسامايه اري توصيه دكن يعني دكتوره جيتا تجي از بيجم ايكو بان اشاره مجل دبه بيجن يعني دبه هرن دكتوره خوجي دكتوره خوجي ببرسن وبيشتي تداوي وانكار حجمات شي بكن نه بحثا ودادك انها مثلا قال لك ملت مثلا يقول لك ابن خوشي يقولوا ترى وانا جاكي كيم بي تدل بكن نك جش خول çarad gar بله مثلا تجمعن دي çavayı عندي çara ve natuneyi hem kemoterapi dedin hem cerrahi bejin belki 3 saat belki 5 saat önce belki 6 saat ama atali jena خوش دستن يعني تبي صدي صد جي خلاص بتني قال جي يقول مرو جوار بيجن جا او خول دور خو çarad garın yani millet hamulu insan hamulu navi gobumte بله اجي بي في انسان يقولوا سروانا دل بيقولوا تختارك نظام كو هي işte ev ilacınıza dahi KPÇ bu tam her ilaç yani her derman her insani gorti git bir ubut sömürüsü yani dırın vurvan canaj mercikten beola ev ilaclarını işte dedi nizam KPÇ bu ye haltike mesela kisi xotenin ne naviyanıza mesela daha şekerci buloyu mesela Türkiye yani nizam taktörlük Mersin hey nizam şavadı ki yek nizam ku hey yani afka dünya ve afka bilim dünyası hey çare nabine taktörlük tenir vur çare cerbine و مرا به روی هر yani doktorek evci taluke nefsa yani مرا doktora kuşkora amade bke her tim her aynı doktori aynı bijişki lavra yani mesela sibe doktora kvara baba adnan roje her ba doktora kidin ya taktör havali meci hinin jeji jnu da tahlilat nuji ya çavat her mesleki insan ine başet naf taktoraj insan ine başana
بله yani ego نابێژن هەر دکتۆر jî pir baş e, pir baş هنجي dice. زانı golu nabecid be eri goloy bu Bele. bu ekonomi çıktık yani hani bugün her işi de golo hene yani belli yani kitap belli bilim belli dünya belli be çavadı ki ve millet ve çike zani be yani dedi ego bir ola var mı çare ditti bedam doktor ya çare tamam dünya etune yani mesela a şeker özellikle ser şeker ki ev çikeyi tamam dünya çare ve atune ev derman ya habn ya insülin hatta ya şeker pompası ama bina doktor gumzan koyi goti sadisa da işte ve bavar işte olarak Yani be bawarî nekin bi doktoran bawer bin û doktora kişxore bibînin û yani her tim herin bawî doktorî. Doktorekî dürüst, Doktorekî dürüst. Evet, Ê ku karê xwe baş dike doktorekî dürüst. Mamoste me gava me behsa kîsê zirav kir. Di hûr de kevir çêdibe. Tiştek me fehm kir nexweşî ji wan keviran çêdibe. Ne mesela pençeşêr. صدي او بانكراتيت يعني التهاب بانكراس شيء صدي نوت بيش وان كفراتشي Ji wan kevira çêdibe. Îca ev kevir jî bawer dikim ji çanda me tê yani xwarin ve xwarina me. Em ji xwarin ve xwanên bi don bi yaxez bêjim ê bi biharat em goş pir dixwin mesela li herêma me piranî xwarin ve xwarina me bi rastî em diqat nakin. Bawer dikim ev jî gelek tesîr dike. او belki tesir dike Yani em çi diqat bikin ji bo nexweşiya zirav an jî pankrasê bi me re çênebe. Yani mesela kîjan xurek xwarin ji bo ev nexweşî baş e an jî kîjan xurek ne baş e mesela. Vanên wisa heye an zaten jî. ne baş özellikle ev doh ne baş mesela na millet bir goş peki zarar આવે tune be doh protein emcer bejin yani de belki ne sebebe kevri gelki ama karbonhidrat emcer bejin nan işte bulgur birinci işte xwane yağlı belki zede dongo buxun kilo distinin ev kilo jî zede kevir çediki belki hareket nakim millet mesela gurberi hedi mesela arabet şeybun işte الوقت بري انسان ملت نما قاكي دمشي قالكي نام ماشي خارجي وقت بري دوام دكن وش اخي كيلو وان زياده بكيلو زياده بي ساجه نا بانكراستني يا دا نا زرافتني لا خوشي ده حمه مثلا تو بكيشان كانسر ندن اوينا يا دوا يا اسيا يا çara kiloyu yani na pankraseteni Kilo tesiri kilo tesiri hemen her diriydi yani a mesane kanseriydi ki a pankrasiydi ki a reviyacıydı ki yani neden hama kilo zede zarar etti beden amero. Yani bu ulud ve mutlaka şuar bemeşin. Meşpır önemli ve harç bugün. Yani çi bokid ve ona harç bugün. Kalori harç bugün. Yani ne can acı dedi o doktor dedi Kevin be umkarın harç çi bugün. Ede umkarın harç bugün ve harç harç bugün. Da sinor tebe. Yani naz tamam xwana yağlı bugün ama gut roje 3 saat bemeşi ve bazı ve xwana ava yağıt hamizatan te harç bugün. O zararı ne dedi? Ba demek ba goşt be bara salata hebe. İşte şinahi. Şinahi zaten problem zaten şinayi kaloriya ve kime و امشي بالليفليم دبيجن يعني بهتر ريفيجر حد دبن بهتر بدنا مروجر باشتر يعني çeşit em dibêjim de zêde yani mesela bila goşt hebe bila zelete hebe bila tırşık hebe çeşit xwarin çêtir û divê mutlaka wêna xercik em bimeşin Roje çend daqiqan bimeşin mamoste mesela? yani roje hafte en az sê carî 45 daqiqa em dibêjin Hafte sê cara en az 45 daqiqa. yani bêhtir çêtir ev bazal avê em Ve xwarina av jem hişyar bikin. en az 2 litre و نیف 2 litre litre av önemli. و cana yetişecek ne desin meruduna. Mesela hınıncı aile vana kilolin, bavi van kiloyu cavan ev yani mesela hınıncı bir mezge espr عندك دخل نقول هذا اخو ضعيف كيلولي Ne yapıyor? Hani insan hakikaten. او تشجير سينا اما ايغو رسيبه مربطه وانا ولا بتدي او بتدي قلبك مثلا biz de kabul meşim de o saat gibi meşi. Dve o beter xwana xum. Allah qada ali wa bika hakikaten jî zor brasti. Ma wasta cevap pirsım yani ev nexweşî hakikaten nexweşiyeka zor zirav de ye. İca me bahsa tedavi kir, bahsa me zirav kir. İca yani welatê me hakikaten jî herkes dikkat nake xwarin ve xwarina xwe. Piştî tedaviye piştî ku ji vê nexweşî xelas bûn. Bera çi dikkat bikin? Yani xwarin ve xwarina xwe meşa xwe mamosta ji xwe got. Lê her wekî din ev nexweş piştî ameliyatê ji bo wan jiyaneka nû dest pê dike. Bi her awayî gerek bedena xwe binirin, tendirustiya xwe muqate bin. Îca hûn çi tavsiye dikin? Belê weka ku mamoste bayram jî got e yani ku ez ji bîr nekim
خورنا ان تندرستی ان باش ان ساغلام خورنا کل مالتی چیکرنه خورنا کو دیا مرف خانما مرف چیتکه پیرکم چی خورنا ان باش اوه دستوانجی بالطعم دستوانجی جينا يقال. aynı en خورنا en baştır evve tişte gabak merif çu pazarı merif tişte zerzevat tişte heşinayı merif öyle kırihani mali merif çekir خورنا en baştır evve en bejin işte pırız ana zaruk maruk ana belki pır nakun en bejin o tişki uka ıspanakı be brokoli be karnabahar be kelem be tişte avki daha pır sızdı de hele hele tişteki ev şeker he ev suni şeker Ev iş- kaptavecin çayı yani var. Beri Nasıl? ek davajin çayı ica tabii ki deger ica vana jiki ki pır şerbet merbet ev çıktı be glikoz şurubu ona juan çıktı. Tişte usa je laşi merva pırna baştıra. Hem de ben şu bira hani şu şekeri herkes rakiyem be. Hatta şekeri çayı mümkün ve bırak kes şekeri çayı pır Karnine nasıl naveş? karnine aynı usana bırak Babamız da karnine. yani Ses speed bejin ya. Cana sesi bir. Cana şeker- havale kod benim 5 şeker davecin çay. Az önce valla 5 şeker bak bunu tamam çay beter istedin. Hakikaten hoştura. Tabii. Ev şeker je laşi merv je pırna başa. Hele kumerv gavak şeker duha vaka ku meji merv ji ektebe deprese de be vaka meji merv te girtini. Vaka ku pe seri merv ji neşkhula zeka merv vaka kiyem de hele zaruka düşüna şeker da düşüna da emten şir bidin wan mas bidin wan dev bidin wan protein bidin wan tabii bana evya şeyde de evya mühime öyle. Şeker biraz çıkakiyem be çünkü şekeri ziyade gabak te şeker te ziyade khor daha fazla insülin çedi be daha fazla insülin merv rahat ke hava merv tine vakaku zeka merv zekavata merv öyle tişusa kiyemdike biraz jiberi hatire öyle biraz şekeri merv mutlaka kiyembe hat işte runi muni vesaire tabi don mon hani biraz evji biraz hinki kiyembe helale ku runi jimer khore biraz ev runi evji ku yavi ku imkanı o hani ve ev zeytin yağa zeytun ya tabii ev ya daha çetire işte usa daha baştıra. Demek ki megot emi suni şeker mümkün ve merv ki. Tabii elbette yekjana dire merv şirani gabak ve mesela bejin şir ki da embejin şir mir ya şirani usa bir şir falan çebikin mahallebi süttaç falan tişusa tabii tişusa şiraneten daha baştıra. Yoksa emherin embejin dükana ev psikivita vesaire işte usa Sen bir paket şu an tişte bir paket bravo men işte tişte ku diski paketa da ya ucan tabii tem de bejin de tişte vekiri zarara çünkü tam tişte vekiri belki zarar be belki seri bakteri hebe toksik madde hebe hinki evkebe fakat tişte ku girti be duvadaci kimyasal her tişteye ne mümkün ki avtuş avqa rojda خلاص yani kharana be Kharana be. O tişkinav go kharana. tiştek tetkhinav evet aynı şey jelibon cips bisküvi bana tabi öyle jilaşı merve hasaravi pırzede. Mego tek sehab sipi ve go. Yekşi şeker. Yekşi xuy. Bıra xuy mutlaka jme tabara kiyembe. Yani jme tabara kiyembe. Indi li ser sıfra mer bıra xuy emde tuzuk bıra xuy evkavi kutuya xuy tenebe. O xornak merif çekirce bıra xuavici piçişki kiyembe. Hem jibuna tansiyonu, hem jibuna kanseri, hem jibuna gürçiki, hem jibuna ateroskleroz damar öyle jibuna tebeka feyde koy çıkarken be hakka baştıra. Avanikat işte heviri un işte heviri arvan pek arvan çede tabi bira evji kembe. Şama mesela merab demak şeker duha o işte arvan karbonhidrat duha Cide merab dulu duvasta xwa merab de bardım şekereme bilindi bana. Şeker ki be insülin tabi insülin pırzede be gabak insülin pırzede be evji de sebebi hiki ne koşina. Merab fahmdı ki kuş bu bedena ama avqas ne baş. Bedena ama aslında alarmdı da yani. Tabi yekjana ev nav beden neden öyle ev hoca ki ev canan hoca hiki tiştadı be tabi xalat edbe işte rast şeydi becedi be de gabak merab pır insülin zedet ke insülin zıplan gabak insülin pırzedet ke evji be naxuşine hiki ne ka belki sebebi ki tamam bejik قلوی آواز راره دبه سبب کانسرا پسیرا دبه سبب کانسرا روویا دبه سبب پنچشیرا پانکراسی دبه پره سبب اوجی ریسکی کیه belki ev riski ki yekjeji belki insülini zede be öyle. Jiberi xatir insülin zede ne ke? Gaba xorna kumer zede merif şeker xore şeker insülin pır zede ke. Gaba zede ker evjeji insülin zede evji vaka ku
وکا کانسروژن Anabolizan anabolizan tabii ya usa evke خبر دوام که جبری خاطری برای تشتی شیرانی که یعنی خورن کبک مر خوره em diyeyim biraz cire khorne pır kusura pır ne ser karbonhidratı ser nan. Mesela bir sibe kumer önemer fravina taştiyat sibe khor. Mesela diyeyim biraz zeytun hebe, biraz peynir hebe, biraz hek hebe. Ku mevsima gava kud mevsime da ve biraz inki khiyar hebe, biraz tabi şinay hebe, frengi hebe, hebe. O biraz o nanek mer khorci bir o nanek meci nanek kapek yebe tişusa daha yani nanek kul maliyeti çekine o ya daha baştır. Biraz khorna mer öyle biraz cerreyi pır pır sırane ser nanek mer pır nanek ho. Bişti me khorna tabi runi ama kijan runi öyle. Yani tabii ki rune amacın rune mali vesaire falan filan tişivsa meru tabii kare hendik bxo yani evji haqaji falan okne per khasara ve ekwa zarara ve tene ya öyle. Ev deben trans ev don öyle trans yağ öyle. Margarin kat tavsiyenakin. Bele margarin kat tavsiye. Per taluka şuqat behayat tenaxın mala xoji. Aynı usta. Tişte ku deve tara ev ve rune da hatmen qalandin. Tişte qalandin abdin per bana makhun öyle. Mesela nefsa. Aynı da tişte qalandin tabii qalandin pır çetire öyle. Mesela ku kartolat qalinen öyle emdi kaç falan kartola falan pır qalan. Hele kul derba ku tkhun öyle dve runi da çen jara öyle tiştat qalinen. Dve runi ve raşt be dbe qatran dbe asfalt öyle yani biraz tişte usa ku merev ne mecbur ve tişte usa merqab merev ne xwe. Demek ki o trans tişte ku trans ku yağ da hebe wan tişaji merne xwe. ما قلت شيء شو باكيت ماكيت ما قلت أي كو حاضر كنا باكيت وكا بسكيبي وكا جيبس وكا جيليبونا أبانا جارو كاجي پر zarar پر زيادة evine kaçı tabii goşt baş yani goşt bulgori ihtiyacı kumer goşt bu ama kijan goşt öyle. Mesela ki goşt çetken de ben salam sucuk sosis falan filan tişiyorsa yani ne belli ya işlemiş öyle ya sucuk jidbe kasabaya xobidin çekirin yani beşler ve ne kirin. Wen mali çekirin beri kasabaya xobidin çekirini ya çava çekirini ya goşte ne goşte çava kalandına çava çekirini ya proje yani fayda ziyadettir öyle hasara liser evkamer peye. O çandamacı gelek tesirdik ama olsa yani mesela seres be taşte duxun yani çandama şu haberi naha roje secara xwarın duxan. Anika mesela herama şu firavin jeye. İşte taşte di saduxun. Yani mesela evari yani xwarna heri bizara bawrdikim xwarna evariye. Yani paspor her tim dibêjin xwarna evari hûn çika zû bixun ji were baştir e. Cê em çitkin piştî xwarna evari çay bakın. Pişti çayım fekir dixun. Pişti fekiyem şerani dixun. Pişti şeranim çerezan dixun. Yani ere belki evtiş ne bir zarar bun. İşte biraz bahs dikim feki çerez çay. Le demak biraz sersere hevdu her tişti bu xwe. Hinga mere zarar edde mida xoji. Pişti demek ki naxoşi dest bet. Ki neca paşam için doktoran seril doktoran. Ya mun her hebin mun yani işe veciş bama pır bir kıymete. Le xozi naxoşi تنبونا نفسها يعني خوشتنا ليش منديك خوشي مرتنا ما خوشنا خوشي تنبونا ليش منديك جهه نخوشي انسان çetke yani ev xwarn ve xwarname em her tiştî dikkat nakin em nameşin em avê ve xwe naxwin paşam için çam naxoş dikevin yani yani naxoşi ji insan de dünyaya da ama tahmini olarak sale milyon insan jibirçina jibesin kemtir öyle demre Jibirçina jegu demre sale milyon ki insan jibirçina demre sale 2 milyon insan jxorna zedetir demre. Dikkat evi jxorna zedetir insan tabi insan demre. Yani jiber bir hatire em devej vaka ku megota xorna xo muqataben şxuj pazarı ve çi xorun hanı ve xorna xo çi bikin diya ve xanıma ve pireka ve çi çekir ve xorne bixun gaba guzari ki ve çun mektebi bira ve xorne jwana texin navnan ve işte tişik ve mali çekir ve xorne bixun ev ya tendürsiye mere ev ya daha pır sağlam ev ya daha çetire. Çünkü em heki tişa em zanın heki tişi pır xasara bilser laşi merhe Arak em tevzanı ku zarare ji kezava mera ji jmada merevra ji pankrası ra ji pre evki mera levatek mera xasarawi heye. Mesela çıkare. Dibi sadece merev çıkare sadece merev dev çıkare berde van kanseri kuten ki sedi bis kanser kimdi benim merev. Sedi bis kanser kimdi sadece merev dev çıkare berde. Kute dev çıkare berdi o xorna ka tendürüsti sağlam kutu bixi kanser sedi pincivi merev kare peşiyle bigre. Sedi pincivi kimdi ben öyle. Çünkü kanser vakit İngilizce ziyade be. Ana embejin insana ki
خودی ویدیده حتی نیکو دمره شپین انسان یکی کانسر لیچه به پنچشیر لیچه به جه اوه میر انسان میر جه هشت هم میره یکی وی جیانا خوش کانسرش پنچشیر دمره وفات کرد پنچشیره اوه پیرک جیازده پیرک یک جه پنچشیر جیانا خوش دسته ده پکی کم کارون سری پنجوی هیکی بخورنه و به اوکی خو مقاطع بکن ام بدن سکناندنی ما معرف چما نه سکناندنی işte وقت خلاص بکن yani karnı falan pır van gringe. şekre ne baş van rune ne baş ve hevire ne baş van teşekkür falan koy zaten em dibijin me işte me gote ev kalavi kiloya zede falan tabi proje tabi ki ya genetik ya pır mühime mesela rune zede kolesterol zede tabi ki mesela mer xor karbohidrat tişte şeker mer ku zede xor تشتي كويك مر مهان مر شوتان شوت إغنا شوت بجوهرة برون ولا رون هفيريد زيادة تري برون ولا قابكو مثلا محتمل ونهج ما برسونه بيجن اشتى كذا مزه إنسان كي قابكو كيلو قلة وكيلو زيادة به أو يا goşti وينه زيادة أستي وينه زيادة روني وي زيادة يا ولا يعني كيلو زيادة دون زيادة كيلو زيادة يا ولا أبياجي sadece كنت مثلا أم بيجن ترونيش تقى صفر تقى نخوجي كنت كربوهيدرات شكر تشتي هبيري تشتي نان تزيد تلقي دي ساجة بكوليسترول دي ساوي روني تاجي أو دجوهرة وي أو دي سازيدة به جهنم خوشیش genetike mesela ev pençeşera pankreası genetike praniş genetike der tevahuli anji xwarn anji şikayet. Pırındık jı genetik. Pırındık genetik. Mesela emme kanseri beter genetik avizedeyi. Pençeşera peseri. Mesela revya belki beter hep zedetej pankreası ama pankreası genetik kısmı oyna ne gerek zeddeyi. Yani hey aman beter bağlı kiloyu bağlı xwarnayı bağlı şekeri ev yani praniya oyna ser oynayı. İca prani de jinan da te dertkeva hole anji de meranda. Yani genelde pişti süpen sal derkevi gelikci. Tabii zutur cihanne. Abgaz darang dertkeva pişti süpen sal. Ya zaten uyamdi genelde. Uyamdi. Yani mesela horta falan pırındık yani ne gelik. Am pejdere betir zu derkevi. Bir hep ki betir zılamaz edetir derkevi ama neziki hevin yani. Sedemay çima pirekanda ya beter ligori mesela pirek beter xana dikkat dikin diçin spor evke na ama yazdan beter xarne hazdikin ya beter blo serseri evde xarne tuğ bağlı şike yani bağlı beden insanı hormonu insanayı bağlı mesela pirek mesela go pişti hatta menopoz ev hormonu wan beter wana pariz dikin pişti menopoz beter naxoçi wan zede dibin ev hormon go kendin hemen evzdam dibin vakir ama hatta beni ulo beter zlam vardır kevi. Zlam beter belki beter jderveyi. Mesela şugule toksiki belki beter zarar dibine belki beter xwarna imkâne mukatebe ki ev beter yani mesela pirek beter belki karibi. Ama ne gerek duri hemen ezik hemen vakit beşin. İca dema tedaviye. Pirekanda anji meranda dukharat yani sistema tedavi aynı tedavi yönteminin ne var? Fark avutuna yani. İca ev pankreas mesela bahskır tesiri kise zirav dike şu jurada dert ke hole her vakit dema binaxoşiye pankreas bimrova ki de dert ke hole tesiri kişa labatendinle organendin dike vakti go dert ke ve a peşi kazab كذا براش ام بيجن كذا براش او وقت مثلا زرك تشد بي او كذا براش زرار دبيني الدور اخذ حالينا دوبك انك ريفي دور من ريفي زرار دبينن اما ان مهم قرجير يعني كذا براش زرار دبيني او جيزات نقطه جور قناه بانكراس تخانمش دبي كذا بي ازراف صفرام جير بيجن او جي تاخذ ماندن جورجي او انزيم زرار دي كذا بي كذا جي خرادك Saat xoş mamosta ica me bere xobidin çarçove dejam diçin bajarên cuda em dîmene rengîn tênin hole bele temaşevanên hêja em bere xobidin wane li wira beyzbolê dilîzin le neweka beyzbola Amerîkayê beyzboleke cuda ye jê re dibêjin topa şeko cûr bi cûr navê heye kerem kin em bevre temaşe bikin. अभी सुने हो तो बीचे ने खदेश बाराजी
Hola garane bi awayê lîstin û hejmara lîstikvanan gelekî dişbe beyzbol. Loma herkes heman pirsê dike. Gelo çavkaniya beyzbolê bajarê wanê ye. Heman lîstik li herêma wan şirnex û colemêrgê jî tê zanîn û lîstin. راستی لیستیکه که خوشه نوس هم جدایه وکا بیسبولا امریکایی لی حبی بله. جدایه و لسر جدایه. برفی براستی سپورا که خوش Her شید tişteme tabii her tişteme henki evki cüda her tişteme daha farklı daha hoştur. İmkan kemtir ناوی ama خوش کرنه توپا شکو Topa şeko. He topa şek. Bere nabeci hoşe. Tabii ev ya yani ku pişti ku durda derbaz bu de spor ورزش tişki hakikaten başış buna tendürsiye mervci başı. Hatta emtim de bejin öyle hareket bereket öyle insan ki hareket böyle bereket de evki vida de laşi vida de amri vida heye. Yani lazım ki tam hareket bikin. Vaka ku mamusta goji hafte en az da 25-30 dakika beci hafte ki ku ama ku anki liser xub bemeşin. Ev ya meşte be du vakti habine da soberi de be bazdan da be işte beyzbol Yani hep kutukhazın medit lسر برفی spor etkin yani. tabii Spor spor hakkı gerek mera bukhazın ne bilsem ama o bir yer bir de. aynı sana eko yani hani ve futbol parçaki hayat amrobi yani ne Nasıl? işe roke haftaki mehke Ne dumhayı. herkes de bejin orada işe metine hem her sporu. Eri yani aslında ne gerek ne bulur? Ne gerek mera jiyana mecli gol spora yani. Mesela Saata spora koya mesela. evet sabah xuarın çağı xuarına da kutu birçit bit ve spora xuzi. Böyle. Mutlaka bu. tabii ya sermeri vazife be yani ev verzeşi sporji yani lazım etmem herkesi bir karibke mesela bajer ki embejin valiyevi kıyma kamevi bira evci deri verzeş bir beni kaciliye benerin embejin şare darevi ev ya bira tebu derin ev bira insan tebke vaki hekim doktor ebene ka insan teb vaka öpken çıkıp sadece hani işte vaktimi iro ama az vakti min evke vaktimi vala yaz iro tenepkuna lazım ki mer harob ke mer haro nekiş bile en az hafta 4-5 roja mer hinki liser xobe gara mer hinki hareket Zaten spor bedi işte en erzan ve en baş bedi Spora guna her xoşi yardım. derkevi tulxu mukatabi. Böyle. Yani dünya hamici uluyor. Bedi guna Güzel xoşi çizgi derkevi mamusta, tulxu ne dikkat mukatabi pişi goderket be ve hem ji bo devletê ne başı hem ekonomiya wê na hem mesrefa wê na zêdetir dibe. İşte en mesela meş hem şter başı Evet. û hem zirara wê jî tune. Böyle. Ama çünkü naxweşî pêk hem zirara qesxanê hem zirara textor hem zirara ilaca yani ليه مخابن دما زغستان تي ام پر خوتت خن هندرا يعني مديت مثلا جوان لسر برفي سبورت كن شكر سبوركا جدا آماده كرنا ناويجي جدا كرنا يعني شكر دليزين كيف تكن لأم باجارواني مخابن دما كو زغستان تي ام خوتت خن ya malî ji mero karib ki Abahiye. manza sadece nehw cî mero her derve. يعني ام دفرسن ام جسرمات تسن بمن نخوش بكن هلو كمرت جلي قالن خو كم كان مرب كره هرب مش هر روز يعني sebebi ku nehoşina zibistanê ku barana da berfa da sebebi ku zede ku insan dehendir da dimine hem oxşen pırnasine hem hava pakı jinasine sadece viyan na وقتی گباک مرد درتی دربا و هوا دوا مرد تاوی دبینه دیرنجا مرد زیاده دبه yani merv daha kim zekemid ve merv daha kim grip ve merv daha naxuşine merv kim ve merv ser xud gar tabi de ku dünya sarak merv der merv hem ser xuna gar hem merv spor nak hem merv je girti da te falan merv naxuşi bir yakirat de tabaka belad ki hem ji merv roye nabine merv tave nabine vana ji evka merv kim tikin ji beru xatir me got merv yani mümkün merv şura bemeşe deri derba ava xu ter bixwe ama sonra mخابن ام Ankara hiç tavna ben ام قط tavna böyle ben Mero ku mero xol mahna bigare mahna pir hene. Yani çelle sar havine pir germe. Avine pro خوش Ankara مخابن يعني طاف جبو فيتامينا D gelek ki gringa ya ya Ankara mخابن ام tavna ben yani tabi böyle vitamina D kimdi be edbe merv tabi ne binecim ewl hava tişek merv nizam Ne beji hava bu ne pakıje havcı tabi bine tu derve disacı vitamin de çedi. Avracı nasıl vitamina D jibrasti tesiri hamuna xoşyandı ki beli aynı sana em de bejin ya işte ben direnç mesela bejin jubana ko em ne hoş ne keben em çipkin işte vitamina C la bejim tamam vitamina C herkes falan tamam evci mühime fakat vitamina D belki A C'yi daha kıymetlidir daha geringe daha mühime öyle. Çünkü evya D vitamini kabak merv zubzu yani çena ve xorna suni da ve xorna ne başta hatta nokta vitamini D vitamini de
بقاسی yeterli te bixuyi ew biya here de mida merda derbaz be duruviye merda ew he derbazî tevî xoyne be piştî ew here kezebe ew protein ki girede piştî wî here gürçikê proteînê de diya girede piştî wî ew were ser gabak were ser çermê meriv di roja işte di belî saatê da ki ku ew ta bide ser ew ya hê be aktif D vitamini ew ya hê be yani vitamin ki tabii çetrefeliye o ji buna direnca merici zêde yani ji buna ku ew dibêjin ku benesa direnca bira direnca me zêde be ku em nexweşîne nekibe bira D vitamini wan tamam be bira tabii li ser xwe bigerin bira ava xwe bixwin خو پر مهمه خو مثلا اجي فياج فيا ودا اجي ناب خو لازم د yazda و ara sisiye şebedek merut خوي دابه ولا ميلاتونين او çak Em hayatta da yazdı ne kadar lazım. ha işte Yani Ya bu Almandıran rolü. Almandıran beden amro. direnci İşte tabii merut bu xwat sadece millet abi proje yani hani indi tendürsiye tişkidici had guhartine degiş bu دبي تشق اب تخيب خو تشكي ساتنه لغوري احتياج خو مرب اب خو Kendi tedbiri uçak. tabii gabakon ki insan hani ser 5 litre ne taluka yaşıyor mamam. tabii Mazatun kare ve koy ki gagote navi betun kare ve koy. Aba zede kutubu xuy dermanı tansiyonjik merd xo henki derman menaj met xo ica xo amerika ica sodyum kemde be evji ne baştire ica merhele mer ivarik ve mer av bu xoji ica mer per deri desaba küçük öyle mer ica xo mer xarad be jiberi xatir yani ligori ihtiyacı xo mer xo Xwarij gerde gulobe mesela ha geçil gor ha işa dera mecbur mero saat naje mero kare xwane bu ama normalde ve kan gitu burçi bu uçakı xwarın a baş uçakı mesela süper adımı men naveci ise mecburum doğru ya ji niro saat aven ama a gor beden mero jmeror de beje mesela xte de burçi de beti xwane taşten akım. yani o gün ne kasim yani ama mesela saatten bir saat yazda burçi bir ama uçakı iş şeyini kare xwarne bu xoy Bele. yani dve aslında kan gitu burçi bu uçakı bu xoy işte o ne destemero de gerek cara Spor prani roje de caran tavsiye etkin edi mamosta. yani cal gor beden amero yeme fikramı tu kan gibi burçi bu uçakı de bu Mesela bernaha lehreme wan yani mroven kul gunda dijin. Mesela se pır zurat bu mamosta. yani o zaman bir zu xwar bu Ez zutur roje se cara ben jbovan normale. Le bajarvani de pır zede bu yoşkam dareng rat ben. Hatta amten kare xo saat ben ne honi. bu yani kan git dibi uçakı de bu Du amerev şko xwana nirot. Evari xwana. tabii ligori her insana ki xornavi yani uya degişe henki Pır hil kişe. yani gor xwarna ilacı xwat ve xwarna xoş ayar bu mesela çünkü ilacı bu xwarna ne xoş şekeri bu kevi beli adve na Na xoşen şeker ji mamosta. Derziye xo tıxın û ter xwarne tıxın. Ev ji taluke ne na can ajet Yani dence ben mesela gene ki balam. hem de hendik bixun derece hendik mesela gabak mer per xorne xor ايش قبضت برخورن شكل پر زياده انسان نخوشن شكل كلوان هبه كو برخورن تخوش شكل لازم علاج زياده تر بدنوان كوش بنو شكل دكبه علاج زياده ترجي خورنا پر علاج زياده وجاب كيلو زياده بن ولا ام دون شقته هندك بخون برا درمان وجه هندك بكون كيلوجي ميغرن ولا قبل شكون نخوشن شكل كو تداوي درمان دنوان ام بيجن وان علاج كو ام دو هم شكري و داخينه hem خسانه de gürçka ve hem خسانه de dili ve kalbi ve o hem ji ve qalaw neke wala yani wan ilacı usavke işte tabi me gote xor morun diyet miyet wala tabi diyet neri dora belki disat habzede diyet programı hene diyet öküne tabi ila tabi kiş mer ki diyete memnun mesela roy jar ki khum az kilo khud atkhum tamam hay kutu memnun bir tamam roy dicara falan ki roy secara roy çacara pencara hele iyice şeker öyle isnavi hani em diyeceğin roy hani çar pen şecerun bu konu öyle daha jwara daha çetire o tabii şu insana ki naxoşina gürçkeli hebe gürçkeli wan şkole wana mecburun henki ciddi wala ukun ya ji keze mezebe wan kunna şkole em tişki waka siroz bir wana mecburun henki evka xorna xo muqatab ki xorna dil wan hebe wana henki evkavun diyeta perizavan daha mühime gerek naxoş mectel mesela özellikle şeker gerek kilolini mesela amri wana peşketine ya ben fevka siz dıkhum azna yani ama mesela godeki xortu yeki kilo bir ne vakit خرجتك بوناج وارد بيج مثلا او 4 قاطي تخرجتك Böyle. 4 جيل تبخو يجي من وكم وهن خوشين شكر جي اكو وانا شكر هي قالك يجي نومشن جي كيلولين بيتر شيرينتر te nizam çima duazım beter يا تشتك بقنا كي قدخه بيتر var beter şerinter nizanım dünyayı dünyayı yani ay kimi prostatı prostatı yani hem hormon etkideki çıkarı etkideki alkol etkideki amr mesela amri insana mer gorberi
زیادتر دبی درج دبی او بهتر پروستات بوان تدی ام نخوش پروستات درد کردن او گمگو یعنی او چکاوینا چنا عملیات بویا موینا نزانن نه به کانسر به پروستات هیپرپلاسی و موینا بازانی بین و گمگو او چه عملیات بوی پروستات چماوی درخن او به هر اورولوژی بله راسته پنچشیرا پروستاتی yani sedi notu pencevi ama be je xalası ben başladı. yani ne xarab Tabii. Demek ki gaba kun kene le beladı ben. Hinki insan hani dermana tesir nakın. Berej buna pençeşera prostati per kemoterapi dedanwan yani ev ilacı kunne ev. Ana naha indi per icabi ev kemoterapi ev zede nake evwan ilacı dermanı akli dedanwan. Evkin. Tabii ki yani tavay ki gabaku iş yani ters diçe öyle. Dikkat peşiyle naya girdini. Gabaku tabii ku diki pençeşer hebe hem hasar da dora xu yekcaneci ev hücre ku jüve derit için cince metastaz tıkın. Demek ki prostat belki hasar pır da dora xu. Ev külmiski yani o mesane bu demek ki dert mamosta anji evji davi çarm derdik mesela o destava çuk çarm yukarı. Pişti ku dertkim çava Der naxiş derve. Yani ev amcar be idrar yolu vur tekit mandın xeladı be vur davi vakt torbaki dikim davi çarm zikevina derdik yani. Yavulaş yani kodamdık. Tabii insan mesela kuna hoşina embejin kolon kanseri çedi be yekcana kule pırkinde be endit mecbur et mesela ev kolostomi ev dertkim vaka poşet ki serski wan qoldkin de sabah mezin durda derti eba gabaku ev kamerji külmis kamer mesane gabaku bini xarab ve tinebe ya te roviya jera ev ki külmis ki çekinti roviya insan bu ka külmis ki jera çepki kusa çene beji aynı vaka kolostomi te mecburiyete ke derba demek ki bu ave ku tabi derbaz bu ve jera ku gotbe muhtemelen ev ya mesane külmiskavi jbini xarabiye wala jbini xarabiye vazife nabine lazım ya işte doktor ya üroloji bevliye her tabi doktor üroloji yani ki gotuben belki ya tabi hem nakhoşina kanser hem dora xu xarat ke hem jekdana ku tedavi etken radyoterapi ku dedene ev sistit misit falan evji bir xarat ken çünkü gabak men ki tedavi etke mego edena teruhiş yani teruhiş behvdura demren wala yani hücreyen tendürüsti o hücreyen ku zarar edin mrovan behevra demirin. Gaba kuyedere prostat indi yani evkavide külmis kamer vazife nabine mecburi tabi ve mize ve avaki ve deri ev jivaka kolostomiye ev jera ev ki poşet ki çebikin ev mizavi ev jüve deri gaba ku ev üreter falan jü gürçke vere üreter ve hortomede ve direkt vere beden derva. Yani belki de jpeş ranezanım tabi hani durumavi enezanım de en ekub nakhoşi nezane ev doktore nakhoşi doktore en nezi nakhoş en pır nakhoşi nezane ev öyle. Belki sen sali vedert ki ev nakhoşi biz zamanı yani prostat. Genelde seriya 6 sali vanda vaka ku mamostego 6 sali wana derdi ev nakhoşi ka pıra mesela işte vaka nakhoşi karseni pençeşeri a pişik a prostat embejin a pirek a pesira a şeyde de a guatre a made a kolon a rektum işte ondan sonra pankreas koymayı disame seri pankreas bir avay lise okuy derece yani prostati pırt editini ama çok şey preji tedavi edin ama hiç belki derengi mabın hiç tesirlerin abın hem de bir mutasyon evkayı demek ki ya hinki evya tab herkes ne vakab diyor her bünyen ne vakab diyor öyle demek ki evya bence şeyci ne vakab ama mesela prostat xanişandı da mego pankreas zubzu xanişan nadı prostat zuzu xanişandı behter zu xanişandı diye o behter ji vagom ne vak eddi ulu zuzu belanabi vak ambe gde guatre juluye jasadin not 5 je xalas ne dedi kemoterapi ne lazım dişici ne lazım ama mesela ambe nakhoş kanseri en baş cilt am bejin habki mesela 0.75 ya da bejin cilt çu غلط yani dedi برو هاي مروجه شنابي بشي go bela bu peve mero febdiki yani kanser hamne vakabın ne vakabın nefsa vallahi mamosta yani kanser hakikaten nakhoşiye ka zora zahmeteci tedaviye ve le edi ilacın akılmen derketine cür tedavi derketine inşallah ey kun nakhoşun xode şifaya bir devam
Em bi pirsan devam bikin. Li ser kolesterolê pirsek hatiye ji Mêrdînê Şakîn Poyraz ji me re mesaj şandiye. Dibe kuşkeka ve pirsa min nepirsî em ê hêdî hêdî bipirsin. Hêviya me ye bi rastî. Dibe kolesterola min zêde ye LDL gotiye. Dibe ez ê çi bikim? Kolesterol jî bi rastî Yani kolesterol baş ne başım bejin işte ledele trigliserit ana başı hedele a başı ayekemin Paris mukatibi Paris. و duad ve meş koç bmeşi kilo yunani zede hebe de xo zayıf biki bana hama biki ji hin cana ji irsiye bu bana hama biki bağlı da xoşaji derece kolesterolü دقشت بي مثلا يقول شكلي وان هبي ام دي بلاك كيم تربي يقول قلب هبي ام دي بلا هين كيم تربي مثلا يقول تنا خوشي تنا بي حتى درجه كيم درمان نادم وانا مثلا بي حتى سودي ال دله يقول تنا خوشي تنا بيشي ام بي تدي باريز بي يقول مثلا قلب قريزي در باسكر بي ام دي داخل حتى حفتي بي بركيم بي وانا يعني الجور ناخوشي وينا درجه کلسترول دوی مرو بخینه یعنی هر کسی نوکر جاری که دگوتن ما مستویا راست نه راست پاش گوتن نه راست ویا دگوتن جبو کلسترول زرکا هیکی نباشه تشتکی بو صحیه هي نفسها زركا هيك كوليسترول بالبرزيدية تشتكي وساعتين هم باسبور جد بيجنا زركا هيك كوليسترول بيتر زيادة تردك زيادتك يعني درجة ويران زركا هيك كوليسترول زيادة هل ممكن كي جان خوراك باشش بو كوليسترول عاجنا işte feki baş işte zelete baş meş baş işte tırşık bir bamya işte ulu baş mesela goşte sor ne ağlı bir sıkıntı şey ne bezede o kolesterol gibi zede naki ama o zaman işte doğum bir işte karbonhidrat emcil biçin nam bir bulgur bir birinci bir ev kharne ulu kolesterolü betir zede dikin Google ki hareketteki kolesterol zede dibi mesela çıkarya kolesterol zede diki dibir bana mukatebe kuş cigara berdim berada cigara berdim nekşin azmejin alkol aynı şekilde şu an her türlü bejin yani demakum mijara mel ser tenduristiye be esertim ser cigara praniş ser cigara o arak ez disekmim yani her idaviyam bahsa veyat biraz bejim Zülküf Karada jmera mesaj şandid beje rojbaş jwa hamuyan re dbej bo migrene unçı tavsiye dikin Rastı evciradna kuşya ka gereki yani ya migrene yani tabi yani heki nahoşine de derde be derman ola yani merif tabi merif sebebi wici tam nizane merif tedavi wici tam nizane tabi tabi migren tabi sebebi wici sıkıntı ırsiye yani olo mesela film adı derada gelki tişki beli tuneyi yani bağlı بخوي مثلا درنگ رازن خوشک رانزن زیاده دبی برچی دمین زیاده دبی خوارن جه زیاده دکن بله tabii proje sıkıntı stres ki genetik ya genetik önemli. Ana cincel ser ki xor monat sekine de ben ev gıda intoleransı ev ki xorun hene ku debe sebebi prenaxoşina hatta migrene hatta depresyona hatta fibromiyalji hatta ev çerme merve ev alerji falan filan vesaire tişteki de ev naxoşinka ku yekjana ku sebebi ne zabi şika ev gıda em de xorun ev tahlila total tahlila xorun ev gıda intoleransı belki ku divan heke tişteki biki zede biki belki uyaji heki ileride tam şifa bibine yani asa ecdeci bir şey kuve ki yani ev naxoşinka migren luan hebe tkarın her işkan ki tamam şu pırçune doktora nöroloji pır doktora dahiliye pır doktora seri besere bira mesela her disaren doktora dahiliyeci ev ki bira o gıda intolerans tespit gençka ev hormonun çuvar hassasiyet çuvar başta çuvar ne başta lüve göre xorna xo mukaddem geleceği go xoşik razın o xorna xo zamanı xo buxun o xoşik spor bugün sadine dese penci او eşavancı kebdi. Yani migren hakikaten çand havalem rahene emha ku telefon yandık bena iro migrenam yani teşhiserim teşhis bezin karam der kemler ve hakikaten rojak migrenam digra rojak sere van teşhi hayata van bu ev roji disekne şu an hatta için acile ziyan derece bejin heki naxoşin hene zorun gaba kuski naxoş deşi sere doktorcu deşi sebebi pranule ya ji gaba kusere naxoş zike doktor deşi çünkü sebebi ji pranule çok ki tabi pır tehliketen yani ama ji kusere merbeşi ji hazar yak anca tişeki mühim derdi gene de vakak ve gota işte gerilim stres bexavi jibir çibune işte usa daha pır germe sermaye bina naxoş işte usa çetbe tabi ya
وی برا کیمجی برا شخور هر دکتر او که نورولوژی آج نخوشینه او کرا belki hani belki proje yok ne bece hani belki hem de beceğin alternatif tıp tamamlayıcı tıp belki tişi usacı bira avuji becervin deneme bakın botoks tişi avuji belki ya migren botoks belki tişi usacı belki bakın öyle yani peşi tabii peşi her tişi ne girin öyle İsterimez, paşa seri. نخوشینا مثلا مگوت پنچشیرا کانسری و ایمونوتراپی وان درمان عقلی تو دیگه حقوق بهانه درمان که tam fiyata ona ama پر bahane ve derman ede ki ida diye bu van derman ara او getat او alternatif tip ne van ki derman koy belki van derman koy van asır van derman koy emdedin van tesira van kemt ki van o immünoterapi o kemoterapi peki tesira van kemt ki hatta cana bejin gabak ve dermanı kemoterapi ve van hemmevi khore جبری و ساعت کی پیش بی خورن کاپر نخورن مثلا کی خورن هم بجین گریپفروت می هنکی میوه سوی شیرمی تماما باشه برا ساعت کی یاش پیش ویره یا شپار ویره hele van dermanı mühim tutkuyu van dermanı pır ku fiyata van zede be pır baha be ku van derman tutkuyu yani yazık öyle bira van dermanı tişika ne koy نخوشینا ام بیشن شکر کتیش خو وکل کو هوا گوت ولا که bayram go شو تب جسدی ام بیشن پنجی زدتر belki haştevi bir ilacı dermanı mera ki dermanı nekajit xwe ne semde bir tişkina be yani evya şeker evya tişkina be ema barnat çıpke bak. aynı satın dermanı şeker o hep hangi Mesela benza çumunza cirar eme goti ve nazi bok. Yani az bir peş bedik nizam be çi ciha kitine be az bir nazi ya zona nizanım. Tu dejvan ya xbarnat. Vallahi xoşik bok. Çi tıkıdı. Ajı usat medve dermanı wan jipxe gaba ku bira meranti nivime ve nivi wan böyle. Tabii nekhoşina şeker be nekhoşiki ki tiştal dünya zelal biye hatiye xuyandını yani kevya kesine belliye dünyayı da mecin toplam dermanı şeker şu tabii insülin ve grubu 6 hab grubun 6 hab grubun şu belli ne şeker yani doktora Mersin'e gibi de Gaziantep'e gibi de Urfa'ya gibi de Mardin'e gibi de şu ne o belli ne هيك تابي نخوش أنا تشات سري خدا برمزن تكن ريل بشخو أكدن قابا كنت شن أمبيجن جيكي باجر كي نكاكو بركي برددن قاك بركي بردال ويقولي خو مقاطعت كه تبيجي آبيجي نخو آبيجي ناخو ولا خالتي كيف بجانا زانش تكن ماموستا بري بجانا نظام كي جان خوارن شكر ربر باشم تیر خوانت خون تیر شیرانی خون گوشت بدون به هر آوایی نوا خود تیر دکن باش او خوراک جل سرد دخون به من باش بن بله aynı usan yani heki hani tabi mesela dibejin naxoşina şekri ve şekri wan dönük prezedeye ev hemoglobin abice ev ortalama uji zedeye em dibejin xorun morna xo falan ki şeyde de xorna mutlaka xorna muqataben ev şikayete ve dibejin ki yani işte van tiştene kaji em falan diyam dibejin derman merman xo avli derman xo bxun tiştene kaji mupera dxun tiştene kaji bxun tişkina ba ama avli derman xo bxun öyle Ya arası pır zor. Mesela şubede Kevin Seçar hocam ilaç Seçar hocam bile mümkün serhef duhoş ilaç bukun. Ev tamam ameli xo beşe ilaca duhun. O tamam ameli xo ve xana xo mukatebin. Yani canatil bir makat tukare ulobki. Ya emel bir ay nahoş ne azım. Arası işler heki ji kutikavak zuzu için doktora sıksıt için doktora için nahoş ki be zutirti teşhis kirin öyle daha cevenika tabi zutirti tedavi kirin öyle. Avantaj ki avanci usahe. Evet. Mamosa pırsan devam bakın. Yani azam ne beşawe ledi sadece hatta kuziteme var am berse bedinj bo temaşavan hemen mesajı vanji bu khuyinin. Sinem çevik mesaj şandı dibece dibavem de fıtıka mide heye. Dibe fıtıkayı habki jor daye. Uç bu ve dibe çi tavsiye dikin. Yani fıtık iş xwarna ve xwarna çed. Na fıtık belki xwarna ve xwarna kilo yetkidi ki. Beli. Kiloya vakaku keke bayram ko kiloya zede hinki derman mermane zede hinki evkuya ırsi hinki malbati vela hinki genetik evkuya tesira uce. Ev tabi ev fıtıkıvi em dibijin ev fıtık ev hiyatal her ne dibijin ev tabi çeşitli wan em per öyle ku ara ev sorika yemek borusu xora evet jor da heki
seremi de heki bir jorda diçe öyle. Kabak bir jorda diçe livan naxoşa daha pır refli mefli çedbe. Ava tırştal daha pırte debiwan kabak xorun pırte debiwan. Em awli bana em dibê naxoşina ew kê didin ve em tedaviya refli dem değil xor refli mesela dikkat bin. Dermanê xwe jî bixwin xorna xwe miqate bin. Ji berî ku nê ra nezêne 2 saat berî wê de xornê bidin seknandinê li ser xwe bimeşin. Yani bir per insan yani yani ki naxoşinga kem jinne heye ew hiyatel her ne bir per insan araje gaba ku per ew em derman mer derman ji ku nekbe bine kontrole yekjana laparoskopik olarak girti olarak habeki dikin bir cerrahi olarak ya tedavi dikin öyle ki vel hebdu delafine ve derih ki tang dikin kuş buna ew refli mefli çenebe Saat hoşma mosta. İcam disa bahsap ki pençeşe ve bira normal ve binin normal seviye bir bu şekli hara. Tabi morun ve xorun bana mühime. Yani xod bana pır dikkat bikin. Mesela en dve daviye da leykolinka mezin li ser naxoşina pankrası daha züttür emtikar em ya teşhis bikin öyle çikine Oxford'da İngiltere. Bele. Ser 10,000 insan leykolikine 10,000 insan yani hani leykolika pır mezine 35,000 eko naxoşin vartine ne hazar üç eko naxoşina eko var pençeşera kanseri var hebe ditine kvana ekirine avuli çiçede be gabaku naxoşina pençeşera pankrası var hebe avuli çavad be dibin avuli kiloyu wan kiyemde be avuli kiloyu wan kiyembe mesela ev body mass index division. Jiniş kahve kemdi be mama. Demek edilirse jiniş kahve. Belki hedi be. Yani zaten yani gorti bir hindora şaş muhadis sadi deh kem bu be. Sadi deh ki mesela hafta kilo be ve ser 6 kilo ya tişki mühime gabaku yaki gote ez be hamde xo men kilo daxist ezaybu yani dibe hatta ne kumer ya teşhisne ke bira kanserci seri mer da hebe dici ki da be hay ku kanserci hebe mesela ku zehirli guatr hipertiroidi tinebe hinki naxoşi enfeksiyon tinebe amel tinebe stres tinebe hinki tinebe bira evci seri mer da mine demek ki gabaki ku kilo datxine yekje kilo yani kilo daxısına kilo mühime avane kaji şekeri mesela malbata medde be şeker tine mesela şekeri me bere ku men tahlil dikire şekerimin bisküvi birçi hafte bu haşte bu not bu ana sedu pince sedu şişe livanaji biranki ako pençeşira kanseri ve aklemer hele de mala wanda ku jeki zedetir naxoşina kanseri bu hebe pankrası be en be işte diawi bavevi khalevi piravi metavi jeki zedetir bu hebe merv seri bisekne şu avlivan naxoşina projetin dahili mer en az mer ultrason ki mer çepke bede çekin ultrasona benere gabak şifa merv zede be merv tomografici beke şikadici ki da öyle belki çiç ki öyle gerek ki çuşki heyetine merv Luigi benere gabak çünkü merv çıka zutur merv evbeke teşhis beke havka amri zede çünkü megote de evra yeki de diya da sedi bisi anca evra yeki de diya da merv teşhis ki sedi haştevi belad be ku he evra yeki de diya da merv kara öyle teşhis beke sedi penjivi zede belki viyajı baş be öyle yani tam bir ekipma tedavi ka baş be ekip ka baş ya da insan gelek konaş baş nas bike ne beli önce yani İhvanla mı mesela zayıf dibe nareta dereng özellikle mesela zilan behtir olun yani mesela canacı bir çıma pileka her nakışane ama yani tuna nakışane jahki beri şu kur nakışin mer belade be avuli tabi bedere seri pankrası hem de bir serevi en par şu sedi haştivi vederi öyle kanser çedi be gaba kul vederi çedi be kul nezi ve kanala ve be tabi aynı zamanda ökjiti vederi ava zirabji ev kanala zirabu ev pankrası tikabin dijin hevdu o tam de sinore ev keda rubiye mer dijin hevdu o de öyle davece rubiye mer ski rubiye mer gaba ku mesele bedel naxoşin hebe gerekli bed hebe peşili evkeli zirab te girtine ava zirab peşili te gir gaba ku ava zirab de laşi merda zedet be çavad be çave merv zerde be laşi merv beli laşi merv zerde be kiloy merv meguguma kiloy merv kemdi be heye ku şekeri merv zede be xorna merv kemdi be ku helale pır zedet be ev de pır deşi dibecen de idame teşem tabii yani gerek jet be mide zaten mesela pişt mide ya mesela eşağı pır zedeyi
Gerekten bir midam mı değişir mesela? Yani pankrası gerekten bir midam mı değişir? Yani zaten bir kup yaşet bir mideyi. نخوشینا میده اوا پانکراسی اوا زراف حتی اینکه جه قلب جی ولی کس نبجه وکی مثلا زرافی مدت کبر هیه یا جه پانکراتی تام هیه آخوت کرونی پانکراتی تبدی میدامه دیشی ام جی تبجین یکی کو میدامه هشیا کو بری درمان میده دای کی حوی کی شروب کی دای کی کو سری باش یا جه کو هات دستی ویداش خو حوی میده شروبا میده هبو و کدیسا به میدام بدیشه او یا یام نمیده یا تشکی دیجه هیه Yani bijîş ki gerek zanebe ku durada pirskek kadın heye. دیجه هیه Yani gorş get oynadı. Mesela ya kati mesela per kilo kem kiriye. Eş oyna per heye. Zud heye. Nişke ya da canace bir nişke dest bekiriye. Dve behtir mero servana bisekini. Ama mesela tü nakhoşi tü neye em çavaş der duruş habki bir müdeşi falan canace belki tahlil edem nakin. Ama mesela birevi APV baviyuna mesela kanser heye wina zayıf buyi kilo kemde eşa wina mesela ilaç xwari derbası bu behtir mero servana dve bisekini. Yani gor eşa wina gor kilve wina gor derman xwari naxwari fayda ditini değil bu behtir mero servana bisekini. Aynı sana. Mesela ki yek hata gote desavamını mezin par desavamını küçük şolite. Bira böyle aklıma be desava küçük çima şolite. Ya de külmis kamerada enfeksiyon heye em de bejin idrar yolu ya da gürç kamerada ya da külmis kamerada belki ji bilirubin ev belki pankreas kanseri be ev bilirubin ev be zerk ev madde zerki ev ya belki ya zede bu ve ev ya mutlaka ya be tahlil kine yeki kuçabe üzerbe ve emegoka gulaşı üzerbe yekjana naşe doktora ya de belki derbaz be tişi mühime yani mümkün gabak kuçabe merv bu laşe merv bu desava mervi küçük öyle miz ya hatta ya şoli hatta belki ne hoşuna belki pankrası belki falan ki hele desava mezinji yejanak vaka runte falan ökte merbine Allah Allah desava mervi mezin çıma usa vaka donte vaka runte belki pankrasa mervi ne şoli ya kronik pankratit ya belki khodene belki pençeşir hebe yani dijbuna via merv via öknek ihmal ne merv dijbuna mutlaka gerek merv her doktor öyle ökte çünkü nemego çünkü zerik öyle çave mervda belli de laşi mervda belli de idrar ökte desava çukta belli de dvandara problem ki be lazım ek merv her doktora işte vaka ku mamuse bayram gote hele kilo merv kim be şef khoydana merv hebe khorna merv kim be falan via mühime çünkü gaba kundi pençeşira pankrası ku pil berad ve kiloy mer pır kemdi be yekjana khoyna merjin dik kemdi be hinki degere merji zedet be midamer pır midamer naxabitin merv kilo dede ne samamosta yani jboko yani xwane kemdi mesela eşeyi xwane dravi mesela şimdi xwane de deşe ya naxuna eşi hedi xwane kemdi ki xwane kemdi ki kilo kemdi ki sebebi kumer mesela kanser mer kilo datxine mesela gabak o kanser ki çedbe abiyad fitrata her canlı ki de her evki de hayat fitrata da ve ku khoy beke bira khornak vere jwira vere öde bira jmer vere mesela gabak o pençeşir hebe kumer khorun tuhe aviyad ve bira ve khorne az bikhum az permezin be mola mesela hücre ki be kanseri ve khorne khardiki pırş khorne hastike wala jrak mera famt ka küçük mera zu pençeşire behse اوقات تداویج حسان تبه tabii yani pençeşir ne go yani ku khornak mer duha ev debe bre ezmezin be ev khorun ev ki stoki mitokin ke tabii khoyni iştaha mer digre wala mer vaka zehir mer vaka şarajer mer çedbe mer vaka zehir mer çetke ku iştaha mer kim debe ev khornak vere ev enerji ve karbonhidrat ev ya bu kanser bu ku kanser mezin be yani beden insan gelik cari aslında ev او جمر ordu beji. Nasıl? Megoti alarm dedi nasıl? Yani ev alarm dedi. Mesela meji çima xwarne kemdi ki mesela cana kitaba dibe bu ev kanser zede mazında bir xwarne kemdi ki mesela zede xwarne hücre kanser neşini. Mesela cana şey mesela naxoji ki çima laşmelo germ dibe bu ev hücre zede ne bin. Tabii ki ne ki zarar ederin dici ama ev işaret yani işaret ala şemeloyi. Ve işaretine de belki betir deneng empezani. Tabii herkes savunma xutke mesela hem vücut savunma xutke ala ki de tabii alarm de dibe tişkiba hasar demin çarek jvara bine tişki bir seri der naxım biya beden seknandine ari ki de agır zedet ka ari ka khoydane zedet ke kiloya zedet be iştah be bat şart ke bir şart ke bat tişki bimir he
evene ka ji alî ki da ew ya ji buna ku ya wê bike erdê wela wê yenmiş bike ew ya ji alî ki da ji kanser ji alî ki da ew bu yar şey wela berdewam dike yani gaba ku mer kemoterapi mer derman dide wan tabi gabak mer derman dewan gene de he ewana he tecrübe wan tine ewana he xamin kanseri proje pê dimirin wele ê ku pê nemirin weka nexweşîna mirîşke weka tutka tişê ku nemirin ja dîrenç dikin îndî dermanê nekaş yekcana namirin ya jî yekcana gaba ku ew hücrek mane kanserê ku nemiribin xud guherînin weka çarşef li xu guherîn ku ew kemoterapi wan naz neke wele tesîr nakin wele yani her tişt savuna xu yani ew jî ew jî gorî xwe aqilî ew jî xwe parêzine tabi ew jî xwe parêzine loma mesela ya dibên neqla ewil ku te kemoterapi damen ew girêka laşê me tev rind bû tevek wana hatin derbas bûn çima ana ew nake işte direnç wana jî xud veşêrinin ya jî li gorî xwe savunma wana jî savunma xwe dikin wele gelek jî antibiyotik awil mesela em diyor çima zêde antibiyotik nedin millet çünkü ew mikrop di alme wan antibiyotik karşı wana Gel hemberî mikroban dîsa hemro doğruca ilaç destemir naminin bele bele pirsek jî ser ew kê hatiye mamoste kîsê zirav dibe kîsê zirava bavê min de kevir heye û nakeve qenalê dema ku xanê xwe nikare bimehîne û doktor jî dibêje ku heta ew îltaba kîsê te ziwan nebe em nikarin te ameliyat bikin dibe gelo doktorê çi bêjin ew çi difikirin dibêjin yani hatta ew canacî pir acîlin tu bigê nekene ku gelkî iltihab bigire û gelkî werîmî bê canacê te dî em jê bê ditaqê û çaxî acîl ameliyat lazım ama go ne acil be disekinin. Hatta go ev iltihab derbas bu ev ava ve qalan buna ve na kemu pe ve ameliyat rahattir. Yani jed be tibid bir komplikasyon kemtir çedi be. Çünkü dora ve na hamil iltihab tu ameliyat be ki hey go dorca bela be. Peşid ve ki de senet de. Dedi sadece tedavi antibiyotik u şuarne kuddikin u ilaç edduwana, parez edduwana hatta hedi ev zuab be iltihaba u dora ameliyat dikin. Ama go pir acil be u dedi vur tıkamış be u keseke ki mazın bu be ev tabi gor film ayil gor tahlivina doktor evina beter. Bavar dikim ne pir acile lewra doktor jî gotiye beraya. Pir hindik acil. Pir hindik acil. Yani belki sadiyek. Dici ki de mesela dirane merv deşi. Dibin kam dirane terrakin. Gava ku kim girt. Merv ne kadar dirane rake. Bira kim gava tu dirane rake ev kim laşi merv bela daha hasar bede merv. Evi gava ku kim ev ki enfeksiyon ev ki çebu zirab çebu ya te se çaroje avdate ev ki ameliyat ki duya darxi ya jite bisekni vaka gote hatta ni 4 hafta 6 hafta dibsekni bira ev kim bide ev ki heteze ev darxin wala tabi ana antibiyotik ne ko falan ay jana ev kim ev naqada indi ida ev çoj indi mer indi riski jibde berçabe xu cerrah de pişik va se 4 5 6 hafta me tedavi kur ev naka ev çaq ev tedavi ameliyat ameliyat mesela amce bela parakoskopik yani kapalı çenabe. Mesela bu ev iltihab şu tam zuav be karın laparoskopik gibi kan veneknu ameliyat. Yani gaba ko tabi awli xu merib ebe o ki ku pir iltihab hebe ku behdu va zalqi be ku puka puç bu ve yani weji şu cerrah tabi ona havaleme spor cerrahi ona operasyona ona ameliyata ona dibe mesela heye ku via emir laparoskopi awli deneme bikin ku laparoskopi çene be emi dibêjin açık em ameliyat em tam em biber em vekin em kevri derxin ve lugore jwira jî xwe hazır bikin wele yani biyajî tabi ew doktor muhtor tedavi bikin hatta ni 3 hafta 4 hafta 5 hafta 6 hafta edibê inşallah ew kemema ew enfeksiyona ew iltihaba biqede û belki şu kapalı olarak girti olarak laparoskopi olarak ew derxin ew tendürsiya ew vaka beri vereci tabi insani ku naxweş mesela kevir buan hebe ek kevir buan tabi henki evya dve fikra me tava ne yek ama cerrah ne vakıf mesela cerrah be hema ebe kevir hebe bira herkes bira verin ekben bira verin ameliyat verin yekcan dahileci emci dahanki konservatif em diyor ya kaba ku mesela eş ku kad ku hebe ku kevri küçük meciyeki zedetir ben ya jik iltihab çe bu ve ya jina xoşan şeker per çube ya jik ku ev zirabe mer ev qilfi ev ka porselen ku ni kharab vazife nabine tamam mem yajikın
Ama bejim kevir ki teneye, kevir uji mezene, dici kuda disekine sakin rahat disekine, hasar mervici naişin. Burada hatta ne kutşe bira hara öyle. Canım da hatta kutşe bira. Fakat kevir devir de mantığa ki terseye, kevir küçük mezin hasara on daha ziyadetire. Çünkü gabak Zeytir karanteke mi kanalı? Zeytir kimin kanalı? Gabak merv khorun tuhe. Tabii ki ev lüvedere damla duvi keseyde ev af topye. Dibedere de vaka kutte gbaşın dene ku ev av her ruviye merv khorne behazme. Gabak tabii ev ya uktube bu avera da wan kevri küçük jit. Yekcan tent kimin kanalı da diminin. Gabak kanalı da diminin şu ya da ben akut pankreas. Evet ya pankratit ya kolesistit em dibejin ya weder iltihap falan çedbe. İşte tabii ya daha zortur çedbe. Gabak ki u kevri kete kanalı işte BRCP ولا gerek mer avli işte de mervda yemek Rusya'da demada mervda bine madeda ev hazar Türkiye'de ve kulak evkte ve hortoma ku ava pankrasete ve de da telet şu kevri ve de dertxin pişti vi ica henu ameliyat etkin vi kese distinin. Mesela hinkes şi mamosta kise zrave wan de heri çedbe. Yani beni Yani doktorcu da dibêjin hin doktor ez bêjim kame kîset yani ziravetim rasteraz em jêkun derxin. Yani hinkes naxwazin ameliyat bibin, hinkes bi xwarin ve xwarina xwe parêzan dikin û bî awayî hatta ku yani bağlı nahoş yani mesela çamur Google ki bunu sürekli iltihap negri ziraveina نحو ameliyatı. Mesela önce عبدي وانا حفتي صار كذي كيفر هي نحو عملياتي وانا اما حريد بيجن بشي دمك دبك كيفر او جانات بي كيفر جانات يدري او دفي مو تعقيبك جاهين مثلا دكتور هند باريزيم دوانا بي ضعيف بك خوانا يغلينا شخور بمشيك بك هري قال جدرن تمامي زراوي دچه انا جانا جدري جانات چه یک جانا بخوجي دچه وقتی وزادن او زراف خواجي قاندو افيت قناه جانا جي حريه جدابي تمام باقي دبي یک جانا بمجي پرسر خودگره آبا خود خه خورنا خوله به تندرستی خورمونا خود خه یک جگه کی درمان مرمان هم درمان دادن کی فایده وان چه دبن هم کبری پر küçük ki o ve vaka gamde vaka qume vaka hariye او ya jinki jabdu da belad ve ya demaha او ursuda o psikolik asit o etken maddesi ve ya yani wan derman da wan ki bana haline tabi ek ve kemeka enfeksiyon ka ziyade tenebe eji vaka mamusta bayram edbejim şikahin ki biseknin se mahacar ki şeş mahacar ki hem kontrol bekin ev kavi ev çamuravi ev ya ev hariyavi ev ya tam bihale yani proje dihale fakat gaba kutab indi kevir bu ve kevreviş nif santim ki ziyadetir be jini zaten kevir ziyadetir men ne diye hatta ne kevir ki ku hendabiye bu hendabiye wan kevra hendana be gaba ku ameliyat ku hatta ne ku vaka ku amri seri hafte salida o تعداد جناده ki bira icabı tişkina ke gaba ku hatta ne ku diçe birare ya kevir çava beci goz şikayet şey ne ki yani şeker ayrı çünkü kitabı beçil bir şeker bir zirav kevir hep bir ameliyat. Yani polip heve. عمليات ايجو شكل بطيء في وقت ايجو شكل وانا هبي التهاب زو تشيك تلكا وزيدي وقت ايجو عملت دي التهاب برشد بي اما انسان ايجو توش ناخوشي ويناي تنبي كفر بير هبي هيç شكاية شنو بي هيç التهاب نقرت بي هيç نكت بي قنالي تقريبا ممكن يعني طبعا انا خوشينا شكر بير هبه ودزراب da kevir hebe hengi jene wajid fikri be دبي هيك احتمال ريسكي كانسير زياده لان خوشنا اوكي تعدا نكجولا او كنا ايش تنا بجي جيبكن تاشتره هلا لك كبر هبه جيكي زياده او بيراجي ام بجن بوليبوكا شانا هيك وسا بوليب هبه كوش زياده هبه اري هم كبر هم وانا هبه كو قش كدي تعدا ندكي ديسا جوان بر اوج عمليات ببن بله بله ما وسم پرسان دوام بکن دبي كزبامني رشد به دون گرتیه به گلو سدما به چی ام به چاوت تداوی کرن yani me vaka go don zede kilo zede don zede gaba ku dilaşe merda don zede be vidone evvelci gibi mine vidone evvelci gibi mine likedere bimine diske merda dimine diser kezava merda mine diser pesire merda mine korke merda evvelci ki da خدا پودکد بدر دسکینه ولی. اوه کو گابا کو کذاب آن دون کرده ام دیجن خورنا خود دیت egzersiz yani perhiza خوب کن و بول بمشین اینکه کیلو داخلین ولی. خورنا وجی ام دیجن وکا
Biraz Gor lazım ne alaşımır. Runi kembe, biraz tişte heviri kembe, nan kembe, şirani kembe, tişte heviri, tişte şirani, tişte kuanaji duguherin dibin kiloya zede dibin yağa zede. Bravana tep kembe. Olu ser kubi kare. Kabak ve hinki ve kiloda evi hedi evi kavaji kezaba vaji ve hedici pakış be. İnsan ki kezaba an don bigre yani duve en az en hendik 10 sal süre jera lazım ku insan ki kezaba bir don bigre. Gaban bejin bir tedavi da verse şekere xorna ku mukate kire vakidin falan. Jibana ku pakış be yani disa 5 sal jera süre lazım. Gaba ku xorna ku kilo xuda xisten o ultrason nahartını gotin mesela de evra de diya da ya siyada hiç beje da doktor morali van Ama khat gidip de kaina bakıyor. he bu kilo jida am be hedi böyle dem hada via mahkira Oziyan gaba ku yani. disam de bira done ev ki bira kazaba done bir kembe gaba ku ne kembe sibe hek ve sebebi insülin direnci be hek sebebi nakhoşina şeker be ateroskleroz damar haşke be hiki sebebi nakhoşine nekaji en pirci gaba ku mesela bejin şu ana przede muhabim przede ev ya nakhoşina ev kaza mer don girti ji her çar insana bir yakira kezaban don girti jiban çar insana ek don girti çaraj yekivi ji ev ki enzimi zeden ev ki donevi khasar de kezaban ev jivan ji çare kivi ji hatta ne em bejin neş meş vesaire ev de falan ku don girti hatta sirozi hatta ne ev ki yetmezde hatta ne nakleji dçevle جبر بخاطر يعني هاني بيجي پر نخوشين كا نجي پر او ك وسا معصومه جي يعني برا خو مخاطب كتاب هيك الداويه ويدا جي او ك ويجي تعلقه هي هم خس برا كلاي خدن سر خو بمشي او هدي ويا او هدي كين بسالك ده سال 3 سال 4 سال 5 سال شو هدي وكبري او ببه باقش ببه İnşallah. Pırsakatınatiye mebahsana خوشیا شکر کر ل سرویج هدیه دی پرستن دبیجن خوشیا شکر بمرهیه درمان دانمن سمه بکار آنی پشتی دبی آنکا به خورینی شکری من صدو سیه دبیز دج ilaç berdem gelo zarara heye. Yani zaten biraz değil o şekeri ona hatta khudli sadusi yine zedeji. Böyle. Am dibla da ke hatta neziki sadi belki binya sadi not. Yani normal insan ego şekeri wan tune be şekeri wan khudini binya sadi ray. Çende mamasın? Binya sadi ray. Yani gopsar sadi ket khudini amjir be dedi insülin direnci. Yani risk avına çedbi. Mesela khudini sadu bistu şeşaket ande şeker hastası. خورینی صد بیست شش بوانه. دادی او تشخیص بروی اما تست وینانی دم دیکه دیسا مثلا زکی تیر گوسر دوسی دیکت ام بشکر گو مثلا نقابات صد و چلی و صد و نوت و نهابه ام به gizli şeker jir bej namlet yani insülin direnci şekeri ve şartı yuna vuracağını on loma pişti ilaç adı ve yoktu ilaç davana en baş go şeker khudini dake ve binyasadi و ete dake 140 140 ama di sadece hatta sadu şesti hafti am kabul dikin yani zede zrar na devana او şekli vani seme heye am gorwena her sema acar keman dinarın gorwena dermanı var ayardık ama hani cihan mesela şekli vani gel ki zede او ey vani sema hal dor haftayı şunivayı و kilolini مثلا علاج دوانا جاناجي نهده كيلو دير خواجا كي مقاطعي تدي كت ام كخلاج وان قد دكن ام بساز باريس ومش والخو مقاطب ام تعقيب دكن اما كيلو نجا زياده بياجي مثلا كيلو زياده بيجي وشكل وانا اسمها برزيده بي شقي مجبور حتى قهبه علاج خو دوام والله درمان حزناكم خوب بردم تانسيون شكر يا بي تشيكا تخطر في غورسل خو دربالي خو برناد او هنكي نخوشينه كون بيجن ميتابوليك ام بيجن هيبرتانسيون hiperlipid kolesterol zede be şeker zede be tabi vana şerte ku gavak merv derman davan merve dermanı var gene de bunu giştik onu dermanı konu tam bukun ola hatta ne ki heya ku emkin bikin zede bikin fakat öyle gerek onu dermanı tam bukun mesela ve tansiyon dermanı tansiyonu kolesterolü şeker khur ve dik usanki hatta normali evya bir tesire ilacı hatiye normali evya baş je xalas ne buy baş ne buy vaka mesela az ana evki berçav gidim berçavi xu duri dibinim ku ne de berçavi xu nabinim wala az baş ne bu sadece bu da vazife dibine evji tişteki usana
نخوشینا tabi şeker öyle giden he gaba ku nuçe dibe o pır zede dibe gaba ku em tedavi dedin ki em dibejin işte liser ku bigarın öyle spor bikin xorna ku mukatab yaşam tarzı değişikliği vana mukatab dikin giden he kene nakşin em çar cire derman adın wan çar çeşit derman adın wan dedi ku çar çeşit dedi em ten ku pır daket em de çaraten ser siyaten ser diya ciddiyaten ser yeki Yacane gusajdat kebe. Ez via şekli evkidad benim. Em bejin tişeki gran levederi belende tişeki gran he levederi vaka kevir ki mezine yek tane ne karat taamde. Seçer hafte mu kevri taamde gaba ku break edin yek tane kare via berdavam ke öyle. Yani nakhoşina şekilci hikiji gusana öyle. Gaba ku te خورنا خو دقت که لسر خو گریا استرس او ویکیم بو هنگی او bari ülkem dibi bari aynı sene او ki reseptör meseptörü vaka ku hiç tuj bendi reseptöründe şeker dikin wan hücre şeker dişewtinin indi yeki tenecik ama de şekli ku benede vaka ku mamustago tabii ki bir anki değişme mesela Avrupa Ali ki dibece Türkiye ama tabii ne ziyaptı dibece Amerika mesela bu Amerikan diyabet cemiyeti dibece ki ebe kuna hoşuna şeker var hebe biraz şekeri wan biski bir çi sedu si dabe biski tercih beni sedu haşti dabe yani bro ara haşti ve sedu haşti dabe tabii ki çıkan ne istedi be hakka baştıre او سه ortalama سه ماه dibecin hemoglobin A1C ev ciddi beni haftada be Türkiye Avrupa dibet biraz beni 6 niva da be Amerika dibece biraz beni haftada be beni haftada be amjuji pır khail amjuji pır memnun ma beni haftada ki biraz dermanı xu bermedi ku bermede hafta ki şuda meh ki şuda se meh şuda 6 meh ötse vaka beri be yani biraz derce bernedin be tavsiye doktor ders ilacan bernedin be tavsiye doktor ki muzedenek ders ilacan nekin ne bakayım cineke zedejin zedejin Persakatiye hatiye dibece bimire kronik hepatit B heye. Be gelo tedaviya ev nakhoşi heye u tneye. Yani kronik hepatit B önce bir inaktif kronik hepatit B yani sadece her şey macar ki takip dikin. Tahlivan dikin. Go kazaba vena deri vena amcer bir aset talete nezede be u DNA testi amcer bezin. Go avjine gelik be sadece bir ilaç takip dikin. Ya tabii ki yani ya vakaku yani sana bence taşıcıya yani ya mesela razaya mesela hepatit B bu ana he vaka embejin çi vaka hek embejin yani brha ne brha hem brha hem ne brha gaba ku je küçük deri brha ku der ne ne brha o hepatit B ya taşıcı ya usana gaba ku he sebero ku şiar be şiar ve zede be o hasar be de kezebe gaba ku şiar bu zede bu uçak emskanı dermanı biten ve beden seknandı ne öyle gaba ku vaka heke ve usa seknandı be dermanı bedeci tesir nak ve tam ödere direnç daha ödere la karşı daha direnç çedi be yani gaba ku icab ne ki vaka go merv gerek neydi ku embejin o enzimi kezebe alete asete ya o HBV DNA dibejin çıka ku zede ne be wana ku ne zede be biraz sadece biraz şeş macar ki sağlayacak ki ev kat takiba xub devle. Saat hoş mamusta gelek spas tıkım. Tabın okteme ama biroji benamame eme bidavi bikin. Pıspore nakhoşiyen dahiliyeye doktor Haluk Yeşil Bağ'dan gelek spas tıkım mamusta. Malata vaj bu agahiyente. Gotna kate bidavi hebi tıdkari beji. Beli valla em pır keyf hoş bun ku em hatin bedere em ve naskire keke bayramcı me vici naskire em tabi öyle keyf hoş bun. Demek ki evkime programı ve daha zutur kadem bu belki heki dişi evi valla iro müzik tüne bule ben müzik tüne beli yani şu kutuk medisa emecim pençe şera evki en aza pankrası yeki ku nakhoşina şeker luan derkete bira heki evki helele ku emri wan seriya 5 sali da be ku niş kaba şekeri wan zede bu ve heye ku kanser pençe şera kanseri şekeri wan zede bu ve ku kilo wan helele kilo wan kim bu ve yani en hindiki vüci bira ultrason gibi denkerine gaba ku şipek hebe tabi bira tomografici beken o khorna khu mukataben vaka temtet beji bira evki alkol çıkara ne ku şu kanser çakır sedi penci ve şoy kim be alkol evan galaxy pass mamosta manatava paspore nakhoşen dahiliye bayram yıldız mamosta galaxy pass sıkım bahatnata em gereki keyf hoş bu keyf pas bu me unaskrin ويجي قطنا كاوي بداوي بنكارم بيجن ملت ما تشتغل بهات تشتغل بور بالجامعة ملت رجو إن شاء الله بكي في دام جهابي وأنا بكي زوتر إن شاء الله لا خوش خزاني بن سام كيف خوش بما وناسكرن ما وفرصة دام ما ملت إخوة جرك سباسكم ما لوابا
بله تماشاوان عزیز ما ایروژی برنامه خو بداوی کر هفتادن لیسا لبرا ما بنداو بند حتی و دمه بمین دناب خیر و خوشیه ده دم باش